살아계신 우리 하나님 아버지, 새날을 우리에게 허락하셔서 감사합니다. Өө хайр их эзэн минь та биднэрт шинэ өдрийг зөвшөөрсөн төлөө танд талархал өгье. 오늘도 베드로전서의 말씀을 통해 귀한 진리의 말씀을 발견하고 깨닫는 귀한 시간이 되게 해 주시옵소서. Өө эзэн минь энэ өдөр мөн Петрийн нандин үгээр дамжуулаад таны үгээс, таны үннээс ойлгох боломжийг зөвшөөрч өгөөч. 우리가 연약하지만 우리 하나님이 우리와 함께 하셔서 성령의 감동과 인도 속에 오늘 진리를 깨닫고 그 말씀으로 승리하도록 도와주시옵소서. Өө эзэн минь бид сул дорой боловч та биднийг мэднэ, та биднийг бас сонгосон. Харин та өөрийнхөө үгээр таны ариун сүнсээр өдөртөн биднийг та ойлгоход тусалж өгөөч. 주께서 함께 하시고 오늘 통역하는 오강제책 사모님, 또 말씀을 듣는 학생들, 부족한 종에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서. Өө эзэн минь энэ өдөр хамт байгаа таны үгийг дамжуулж байгаа нэгэн болон хөрвүүлэн бас таны үгийг сонсож байгаа хүн нэгүртэй та хамт байгаа болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 자, 그, 여러분들 강의 이렇게 좀 참석하시는 분들 중에 이렇게 여기 지금 동영상, 동영상이 아니라 이 얼굴이 보이지 않는 분들은 여기 시간표에다가 체크를 할 겁니다. 여기 이제부터. Манайх нөгөө таадмын шилтгаанаа юу байхгүй тайлбарлаад хэлэхгүй нөгөө таны нөгөө дэлгэц камер хаалттай байгаа шүү дээ. Камер хаалттай тохиолдолд хүмүүсийн нэрсүүд тийж тэмдэглэж байгаа шүү гэнэ. 그러니까 총장님 그 지시사항이기 때문에 학생들 얼굴이 보이지 않는 사람은 여기에다 동영상에다 체크를 할 수밖에 없어요. 이제 앞으로는. Тэгээд ялангуяа нэг энэ одоо пастрын биш ерөнхий захирал тэгж өгсөн болохоор тэгээд тэр хүмүүсийг сурагч хүн бол нөө юугаар камерын өмнө суугаад ингээ орох хэрэгтэй гэдгсэн гинэ. Тэгээд тэмдэглэн 그러니까, шүү та нар бодолцоорой. 예, 그러니까 혹시라도 이제 저기 뭐 스마트폰이라든지 노트북이 고장났다든지 뭐 그런 거 외에 되도록이면 이렇게 이제 화면 속에 여러분들 얼굴이 나와야 됩니다. 왜냐하면 강의를 하는 거기 때문에 그 강의 시간에 얼굴이 보이지 않는 거에 대해서 총장님의 지적사항이 왔어요. Тэгээ ялангуяа нөө одоо бүр камер эвдэрсэн тохиолдолд бол арга байхгүй л тийм ээ. Гэтэ камер эвдэрснээс өөр шалтгаанаар ч юм уу яг нэг лекц сонсож байгаа бидний чи хичээл цууж байгаа гэдэг утгаараа нүрээ харуулад ингэж суухгүй бол болохгүй гэдэг ерөөхдөө захирал хэлсэн гинэ. 그래서 Мөнгөсөний 이제 мөнгөсөн самбар нэмээ. 네, 그 병원에 다닐 일이 있어서 네, 네, 병원에서 같이 이렇게 강의를 들을 거라서 카메라를 네, 끄고 들어간다고 했는데요. 네, 네, 네. 그러니까 되도록이면은 그 얼굴이 보여야 됩니다. 뭐 어디로 움직이든지 왜냐하면 이제는 여기다 좀 체크를 해서 학점에 그 불이익을 줄 수밖에 없어요. Тэгээ манайхаа бүгдээрээ яг нэг анхаарах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхгүй болохоор энэ тусгай цаанаасаа өгч заавар болохоор аргагүй. Тэгээ эн чинь одоо нэг тэмдэглэгээ хийнэ гэдэг чинь дараад нь нөгөө таны одоо сурлагын дүн дээр ч юм уу үзүүлэлтэн дээр бас нөлөөлнө гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 그러니까 тэрэн дээр та нар хэлцээрэй. 학교에서 신학교 이렇게 강의하는데 줌으로 강의하기 때문에 학생들을 제대로 관리하는 것이 어렵다라고 총장님이 얘기를 하시면서 되도록이면은 학생들이 다 알고 계시더라고요. 그래서 그냥 뭐 켜놓고만 있고 뭐 다른 거 한다든지 그러면 안 되기 때문에 어, 꼭 이렇게 여기 강의에 참석하는 사람은 쉽게 얘기해서 자기 강의에 참석하고 있는 모습을 갖다 체크하라고 나한테 얘기를 했어요. Ялангуяа нөгөө манайхыг чинь бид нар ч одоо болохгүй болгоод ингээ интернет дээр зүүмэр хичээл ороод байгаа хүмүүс шүү дээ тийм. Тийм болохоор зүүмэр хичээл орно гэж одоо орж байгаа гэдэг ингээд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нэр ялангуяа бүгдээрээ идэвхтэй байгаад камер дээр нээлттэй байгаад ингэж өгөх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхгүй болохоор энэ өн хичээл болж ийн гэж сайн хүлээн зөвшөөрөхдөггүй байх магадaltaй байгаа. 잘 참고하시고요. Наад манайхан сайн бодоорой. 그러면 여기 그 출석부 부를게요. 잉크바에르 Хайрууд өвчөө бүтгцгээе.
байна. 예, 인크바이를. 문구세영 사모님, 문구세영, 대신 Байна агшаа. 예, 자, 강바트, Ben, 강바트, 문구자르갈, Байна. 네. 그다음에 남질마, 네. 자, 지금 가면서 노트북은 이제 잘 나오죠, 이제. 자, 소리, 남주만 남주만님이요? 남주만님한테 물어보신 건가? 예, 예, 남질, 남주만 씨나 노트북 авсан те? Ноутбугийнх нь дунд болж байна уу? 예, Болж байгаа болж байгаа. 잘 되고 있대. 예, 한 남질마. 집에서 여럿이 같이 듣고 있는 것 같아요, 요새. 네네네. 자, 음. 어, 언흥, 그, 언흥 어디 가셨죠? Байна. 아까 보였는데. 자, 아? 언흥, 뭐, 예, 거기. 머리 다치는 것 같아요, 어떻게. 그러니까 말이야. 여기 잘 보이는데. 언흥. 자, Байна. Байна. 그, 언흥 전도사님을 위해서 기도해 주세요. Та бүхэн санахтай оногч хэлээ залбирч өгөөрэй. 아, 게를레. 자, 게를레. 자, 게를레. 예, Анган гişин. 자, 바승수릉. 바승수릉. 여기, 자, 나랑계를. 나랑계를. 예. 난짓. 예. Байна. 자, 바슨더러츠. Байна. 예. 푸슬랭. Байна. 예. 푸슬랭. 자, 어윤. 예. 엄마 어디 갔어요? 어윤. 예, 어윤. 어윤. 오케이. 자, 민드바이르. 예. 민드바이르. 자, 몽군툴. 그럼 민드바이르 어디 갔어요? 민드바이르. 가만 민드바이르. 자, 민드바이르. Байна. 예. 그, 민드바이르. 예, 몽군툴 어디 갔지? 몽군툴? Гацаад байна. Биднэрх зүгээр нь өөрөө чинь гацаад байгаа юм шиг байна. 예, 가서 몽군툴 어디 갔어요? 자, 오광대식 사모님. 저 Нийт нь 몽군툴 гацаад 어디 байна 갔냐고 гинэ. 물어보세요. 예? Нийт нь гацаад байна гинэ. Энд 누구 хоёр. 민다이님이요? 예. 민다이님이요? 뭐 그, 목사님 민다이님이 예. 마이크바 계속 안 되고 있대요. 마이크바 계속 안 되고 있어서 답은 못 주고 있다가네. 그럼 몽군툴 어디 있죠? 몽군툴. 뭔가 다시 봐가 뭔가 자, 몽군툴 하나 하면서 대답이 없으면 여기 뭐 결석으로 처리합니다. Манайх хариулах боломж нь юу вэ? Камер нь юу яаж гинэ? Эсвэл хин нэг дөрөв залгаад хэлэх юм уу? Хариулах юм уу? Хариулахгүй бол хасаар авлаа гэж байна. Одоо юм шиг. 자, 바이갈르. Байгаль хэлж байна уу? 바이갈르. Байвал байна. 예. 그러면 여기 가면서 민드바이르는 지금 들어오셨고, 그다음에 지금 몽군툴은 대답이 없어요. 어떻게 됐어요? Мөнгө туулагч хариулах боломж байна уу? Байгаа мó мөнгө туулагч.
Камернаас болох байгаа даа. Нэт нь гацаад гарцсан байна бүр байхгүй шүү дээ. Оо, та залгах юм уу? Залгаад нэг асуух юм уу? Хоёулаа хамт байгаа юм л. Саний 거기에다가 인터넷이 잘 안 되고 있다 그래서 잠깐 나간 것 같아요. 또 네, 다시 들어올 것 같은데요. 네, 네, 네. 자, 그러면 우리 강의를 시작하도록 하겠습니다. 네. 자, 우리들이 хичээл эхэлцгээе. 오늘은 강의. 어제 우리가 말씀을 여기 좀 살펴볼 때 우리가 하나님 앞에서 구원받은 사람, 그리스도의 은혜로 말미암아서 구원받은 사람은 구체적으로 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 어제 말씀을 증거했습니다. За хэдүүлээ өчтөр бас үзсэн байна те. Өчтөр үзтээ ясны нэгүслэр авралыг авсан хүмүүс хэрхэн амьдрах талаар хэлээ дахиад яасан те. 2장 дахиад 1절로 5절에 그렇게 말씀을 증거했죠, 어제. 2장 6절 9절이 무슨 일? 2장 1절로 5절이요. 2절. 자, 2-ын 1-ээс 5 дээрхтэй гэж байгаа те. 자, 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리라고 그랬어요. За энэ дээр ялангуяа би бинийхээ те үгэн дээр анхаарах хэрэгтэй талаар хэлсэн те залмих ус хонзон атачтог хөтөлөг гэдгийг ингээ орхих хэрэгтэй гэсэн. 자, 이런 모습들은 우리가 예수 믿기 전에 옛사람, 믿기 전에 사람의 행실들입니다. 이런 부정적인 인격들의 모습들을 우리 그리스도인들은 버려야 됩니다. Тэгээ бид нэр мэдээч хэрэг одоо эзэнд ирэхээс өмнө тэ эзэнд харилцахаас өмнө хүмүүс ийм үгүүдийг зөндөө хэлсэн байж болно. Гэхдээ одоо хизээний эзний хүмүүс болсон учраас эдгээр зүйлүүдийг бид нэр өмнөх хүн гэдэг утгаар орхих хэрэгтэй. 또 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 그랬지요. За тэгээ дараад нь болохоор дуулууртай байдлуудыг тий дуулууртай байдлуудыг бас дуулуурдах хэрэгтэй талаар хэлж өгсөн. 순전하다고 하는 것은 어제도 잠깐 설명했지만 섞은 것이 없는 원래 있었던 모습, 그게 순전하지라는 단어의 뜻인데요. 다시 말하면 진실한 성도가 되라는 거예요. Тэгээ ялангуяа холилдоогүй арт шиг тийм цэвэр одоо тийм итгэж байх хэрэгтэй гэсэн. 또 신령한 젖이라고 하는 것은 성령의 감동과 인도를 따라가는 그 세계 안에서 발견한 귀한 진리, 그 안에서 자기가 만들어지고 세워져야 된다는 것을 어제 말씀을 했습니다. Тэгээ ялангуяа бас нөгөө нэг зөв төрхтэй зөв зөвхтэй гэдэг нь болохоор чинь ариун сүнсний удирдлага дотор явснараа ариун сүнснээс танд хэлж өгж байгаа тэр илчлэлтийн дагуу дуулууртай амьдрснараа та босхон байгуулагдаж ингэж амьдрах учиртай талаар өчтөр. 그럴 때 그 구원이 자라난다고 그랬어요. 야, тэг үед яг л тэр аврал гэдэг зүйл илүү батчих болох талаар ярьсан. 어제도 잠깐 얘기했지만 구원에 이르도록 자라게 하리 함이라 할 때 아직 구원을 받지 못했으니까 구원에 도달하도록 자라나는 그런 뜻이 아닙니다. Мэдээж хэрэг өснө батчин гэдэг нь болохоор чинь тэгээд итгэл ярьсанчлан итгэл гэдэг зүйлийг арай ч авч амжаагүй нэний дахин хийж аавна гэсэн утга бол биш байгаа. 예수 믿고 구원을 받았어도 모든 면에서 우리가 변화된 모습이 있어야 되고 자라남의 모습이 있어야 돼요. Мэдээж хэрэг бид нэр итгэл гэдэг зүйлийг эзэн Иесусээр дамжуулаад авч байгаа шүү дээ тий. Харин итгэлийг авсан хүмүүсийн хөтлөрөө одоо гараа угаадаг шиг өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Өөрчлөгдсөн тэрэн дотор өсөлт дэвшилттэй байх хэрэгтэй талаар ингээ хэлж өгч байна. 그래서 우리의 중생한 영도 자라납니다. 점점 자라나요. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ дахин төрж байгаа гэдэг утгаараа бидний сүнс дахин төрж байгаа шүү дээ. Тэгээд шин төрсэн сүнс шиг ингээд өсдөг байгаа. 또 어린아이들을 보면 육체가 점점 자라나듯이 우리의 중생한 영도 점점 자라나는 모습을 구원이 자라난다라고 이렇게 표현한 거예요. Бидний хүүхдүүд ч гэсэн баг багаар өсдөг шүү дээ, тий. Тэрэн шиг бидний сүнс шин төрсөн одоо бэйби байлаа гэх тэр ч гэсэн бас өсөх хэрэгтэй гэдэг. 저도 지내놓고 보면 제가 5살 때부터 교회 주일학교를 다녔어요.
пастор болохоор бүр багасаа 5 настай гарсаж шуулганд явсан. 자, 그때부터 교회를 다녔지만, 초등학교, 어찌 보면 소르고 스쿨, 초등학교 6학년 때, 그때의 신앙하고 지금의 신앙하고는 비교가 안 되죠. Тэгээ одоо харах юм бол тухайн үед маань 자, одоо 자, жишээлх юм бол юу яаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэ тэр пастор тэр үед явж байгаад магадгүй нөгөө одоо дунд сургуулийн бас сургуулийн 6 дугаар ангийнх нь тухайн үед пастор явж ирсэн одоо сүнсний итгэл болон одоогийнхтой ингээ харьцуулах юм бол тэр донд чинь тодорхой хэмжээний ялгаа гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэсэн. 자, 여러분들은 어떠세요? Та нар маань ч гэсэндээ бас тийм өсөлтүүд байна уу? 자, 처음 예수 믿었을 때하고 지금하고 뭐 좀 달라진 거 있어요? Анх удаа нөгөө нэг одоо хамгийн анх чуулганд явж исэн таны үе болон итгэлийг авч исэн үе одоогийн үе хоёрт нь ялгаа байна уу? 자, 달라진 거 있어요? Өөрийн гэдэг одоо үе гэн ам байна. 분명히 달라진 게 있겠지요. 과거보다 현재가. Тэгээ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт бол байгаа шүү дээ тийм ээ. 옛날에는 결정을 잘 못하고 또 옛날에는 뭐 믿음을 쓰지 못하고 아직도 세상 사람들하고 어울리거나 때로는 약한 모습을 보일 때가 있었지만 점점 시간이 지나가면서 이제는 믿음으로 말씀대로 살려고 애를 쓰고 또 결단을 하고 그대로 나아가는 모습들이 분명히 있을 겁니다. За тэгэхээр хэдүүлээ урд нь болохоор чинь магадгүй нэг шийдвэр гэдгийг мэдэхгүй гаргаж чадахгүй те эсвэл итгэлээр амьдрал гэдэг ойлгохгүй ч юм уу зарим тохиолдолд нэг хуучин найзуудтай ч юм уу дэлхийн хүмүүстэй зохицоод те дунд нь ороод байж байгаа ч юм уу эсвэл бүр ингээд сул дорой байдлуудыг гаргах ийм тохиолдол байдаг байсан баг. Гэтэ одоо магадгүй та өөрийгөө харах юм бол үгэн дээр илүү үгэн төлөө хайртай итгэлээр илүү зохистой те ингээд өөрчлөлтүүд ингээд гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. 그게 자라남의 모습이에요. Энэ одоо энэ чинь болохоор чинь өсөлт чинь явагдаж байна гэсэн үг. 또 영이 자라나서 과거에는 요만큼밖에 깨닫질 못했던 것이 점점 자라나면 깊은 진리도 깨달을 수가 있어요. Тэгээ сүнс одоо өснө гэдэг нь бас яг үнний талаар мэдэхгүй те мэдлэг тань гэж жохон те юм чичээ урууч өрөхгүй юм байсан байж болно. Гэтэ одоо харах юм бол итгэл гэдэг зүйл өсөөд ирэх тусам тэр үннийг үннийг тэг илүү гүнзгийгээр илүү гүнээр илүү өргөнөөр ингээ ойлгох болдог. 그래서 어제 히브리서 5장 12절로 14절 말씀 우리가 읽었죠. 히브리서 5장 11절 14절. 12절에서 14절 히브리서. 아하. 이들도 어찌들 еврей 5장 12에서 14에서 уншсан байна те. 때가 오래되었는데 마땅히 선생이 되어야 된다. 왜 그러냐면 때가 오래됐으니까 예수 믿은 지 오래됐으면 이제는 선생이 될 정도로 자라나야 되는데 너희가 자라나지 못했다라고 여기 히브리서 기자는 얘기하는 겁니다. Би ялангуяа нэг еврей намайг харах юм бол та эзнийг мэдснээс хойш эсвэл чуулганд явснаас хойш ийм удаан хугацаа өнгөрсөн гэж байгаа бол таны төвшин өдөрт аль хэдийн багш болцсон байх ёстой гатал чинь тий одоо яг ямар байна вэ гэдэг зэмлсэн ийм оголгоо байгаа тий. 그렇기 때문에 우리가 자라나야 된다고 하는 것을 어제 이야기를 했어요. Тийм учраас хэдүүлээ тэр утгаар тийм учраас Библиэр ч гэсэн хэлж байгаагийн дагуу бид нар өсөх хэрэгтэй. Дарангайч тэр ярьсан. 자, 또 여기 4절 말씀에는 사람에게는 버림받아 되었지만 하나님께 택하심 흘리면 보배로운 산돌이신 예수님께 나아가 그런 말씀을 했죠, 어제. За тэгэхээр хэдүүлээ нэгдүгээр бид тэр 2-4-ийг харах юм бол бас тэрнээр хэлсэн байгаа. 자, 보배롭다고 하는 것은 예수 그리스도께서 어떤 분이신지에 대해서 어떻게 보면 예수님은 창조주 되시고 주권자가 되기 때문에 또 구원자가 되기 때문에 보배롭다고 표현했다고 그랬습니다. За бид нэр эзэнт сонгогдсон шүү дээ тийм ээ эзэн сонгогдсон гэдэг энэ үнэт гэж хэлсэн тийм яагаад үнэт гэсэн гэхэлэр чинь бид нэр зүгээр нэг хүнд сонгогдоогүй бидний эзэн бол бүтээгч бурхан тийм бүх зүйлийг одоо мэдгичсэн түүнд сонгогдсон гэдэг утгаараа үнэт гэж хэлж байна. 또 산돌이라고 할 때 산돌이라는 것은 어찌 보면 돌이 살아있다는 뜻이에요. 다시 말하면 생명 있는 돌. 그러니까 예수 그리스도께서는 사람을 구원하시는 분이시기 때문에 산돌이시다. 그렇게 표현한 겁니다.
Мгм. За тэгээ энэ дээр бас нэг амьд чулуу гэж хэлсэн тий. Эзний тэгж хэлсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр төсөөлөх гэсэндээ ингээ амьтай чулуу гэж судах шүү дээ тийм ээ. Яагаад амьтай гэж хэлсэн гэхээр эзэн Есүс хүмүүсийг авардаг учраас түүнийг амьтай гэж ингээ хэлж байгаа. 산돌 되시는 예수 그리스도를 믿는 사람은 그 5절에 있는 말씀처럼 산돌같이 신령한 집으로 세워진다고 그랬어요. Мгм. За тэгээ бид нэр амьд энэ Иесуст амьд чулуун мэт Иесуст итгээд тий амьд чулуун мэт бид нэр бас болж байгаа учраас тий түүний өмнө тааламжтайгаар амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 다른 말로 표현한다고 하면 산돌이 생명 있는 돌인데 그것은 구원과 관계되어 있다고 아까 얘기했습니다. Мгм. За сая хэлсэн тий амьд чулуу гэдэг болохоор чинь энд авралтай холбоотой учраас бид амьд гэж хэлж байгаа. Амьд чулуу гэж хэлж байгаа. 우리가 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 생명력 있는 사람은 점점 여기 신령한 집으로 세워진다고 할 때 성령의 감동과 인도와 주장을 따라가는 그런 변화된 삶의 모습, 자라남의 모습을 보여준다는 것을 여기 보여주는 겁니다. Мгм. За мэдээж яг амьд чулуу гэдэг чинь бас өөрөөр хэлбэл амийн хүч байгаа гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Амийн хүч байгаа гэдэг нь болохоор чинь таа ч гэсэн бас адилхан ялгаа авахгүй амьд чулуутай адил болж гэж байгаа мэд болно гэж байгаа утгаараа танд ч гэсэндээ амийн хүч гэдэг зүйл ингээ орших боломжтой. Яаж орших вэ гэхээр ариун сүнсний 신령한 удаа 집으로 дуулууртай дагаад түүнийг ингээ дуулууртай даах үед өөрчлөлтүүд аяндаа ирдэг гэсэн. 이렇게 네. 신령한 집으로 세워지는 사람은 하나님이 기쁘게 받으시는 신령한 제사를 드리는 거룩한 제사장이 됩니다. Тэгэхээр энэ мэдчлэг эзний өмнө тааламжтай тий бурханлаг төрхтэй нэгэн болоод ирэхлээр яадаг гэхээр эзний өмнө тахил гэж байна тий тахил тааламжтай англин үнэртэй тахил болох боломжтой гэсэн. 자, 구약 시대에는 하나님께 제사를 드렸지요. 뭐 번제라든지 속죄제라든지 화목제라든지 속건제라든지 이런 제사를 드렸는데 오늘날에는 제사를 드리지 않고 어, 예배를 드리지요. Хуучин гэрэг харах юм бол хэдүүлээ хүн болгон өөрсдийнхөө төлөө тахилууд өргөдөг гэсэн тий уучлалын тахил тий одоо тэгээд золих тахил гэх мэтчлэнс тахилууд өргөдөг гэсэн бэл одоо энэ үед чинь яаж байлаа тахил гэдэг юм байхгүй болсон харин оронд нь бид нэр хүндэтгэл өргөдөг гэсэн. 구약 시대는 감추어진 진리가 있었지요. 그 제사 모습 속에 제사를 통해서 그리스도의 속죄라든지 그리스도의 희생을 그림자로 보여주었지만 이제 신약 시대에는 예수 그리스도가 그 제사의 실체가 된다고 하는 것을 우리가 발견했기 때문에 이제는 제사를 드리지 않고 신령한 예배를 통해 예수님을 만나고 또 하나님을 발견하고 하나님과 교제하는 겁니다. Тий. За тэгэхээр бид нэр угаасаа хуучин гэрээний хүмүүс дахиад өргөнө гэдэг нь юу гэсэн гэхэлэр чинь тэр чинь хожим эрх Христийн одоо Христийг бэлэгдэж ирсэн гэсэн үг байхгүй. Тахилаар дамжуулаад би дахил өргөснөөрөө эзэнд авагдана, эзэн бурхан түлээн ширэгдэн тэ уучлагдана гэсэн ийм зүйл байсан гэж байгаа бол одоо харин яасан гэхээр тэр нь Христийг ирэх хүртэл байсан. Харин Христ ирснээр тэр өөрөө жинхэнэ тахил болсон учраас бид нэр эзэн Иесуст хандаад тэр мэдээ тахил нь тэр байна. Христээр дамжуулаад бид уучлагдсан учраас эзэнтэй тий хүндэтгэлээр дамжуулаад эзний өмнө өөртөө хүлээн зөвшөөрөөл гарч очиж уулзаж тий нөхөрлөж ийм зүйлүүд ингээ хийдэг болсон гэж. 우리가 거룩한 제사장이 되려면 여기 거룩한 제사장이 될지니라 그러는데 거룩한 제사장이 어떤 모습인가를 우리가 좀 깨달아야 됩니다. Тэгээ цааш нь харах юм бол бид нарыг та нар ингээ ариун тахилч болох хэрэгтэй талаар хэлж гисэн тий. Тэр энэ дэр гарч байгаа ариун тахилч гэж хэний ямар төрхийг гэлж байгаа гэж бодож байна. 베드로전서 2장 9절에 거기 Хүрээнгэл 아니 오늘 본문 베드로전서 2장 9절에 음. 그런 말씀을 해. 거룩한 제사장의 모습에 대해서 너희는 택하신 족속이 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라에 그의 소유된 백성이니 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심니라. 이런 말씀이 있어요. 9절에. Хоёрын 1-р Петр 2:9-ыг авах юм бол эднэрт ийм үг өгсөн байна. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаанд тахилч ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм а.
Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нарт хуваглах юм аа. 어떤 사람이 거룩한 제사장인가를 가르쳐 주는 거죠. За энэ дээр харах юм бол тахилчин ариун тахилч гэж хэнийг хэлж байгаа вэ гэдэг гарч байгаа тийм. 거룩한 제사장은 아무나 되는 게 아니라 택하신 백성, 다시 말하면 구원받기로 예정된 저와 여러분과 같은 그리스도인이 어찌 보면 거룩한 제사장의 자격이 되는 겁니다. Мгм. Тэгээ ингээ юу гэдгийг хийн хүснэ нь ч юм уу хийн дуртай нь би тахилч гэдээ болчтой зүйл биш байгаа гэдэг тийм. Харин харах юм бол энэ дээр харах юм бол сонгогдсон тэгээ би юм уу эсвэл та юм уу тэгээ бид нэр эзэн өөрөө биднийг тахилч болгоно гэж хэлсэн. 왕 같은 제사장들이라고 그랬죠. Бид нэр юу гэвэл хаан шиг тийм ээ. Хааны дайны тахилч гэж байна тийм. 왕이라고 하는 것은 모든 것을 다스리고 주관하는 권세 있는 자를 가리키는데, 자, 모든 것을 다스리고 주관하는 권세 있는 제사장과 같이 될 것이라고 그랬습니다. Мгм. Хаан гэдэг чинь бид нар бодож үзэх юм бол хаан бол яг л бүх зүйлийг захирдаг тийм. Бүгдийг захирдаг, бүгдийг мэддэг ийм нэгэн. Тэгвэл биднийг бас ялгаа авахгүй байсан гэхээр яг энэний дайтай буюу хааны дайтай тахилч гэж хэлж. 자, 마태복음 16장에 베드로에게 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 예수님이 물어보실 때 베드로가 뭐라고 대변했습니까? 마태복음 16장 Матай 16절 한번 보세요. Маттэс 10 마태복음 16장 16절 한번 말씀. 목사님 네. 이렇게 여기 목사님께서 옆에 있는 화면을 보실 때 네. 목사님 목소리가 계속 끊겨지거든요. 아, 그래요? 이렇게 직접 보시면 괜찮은데 잘 예. 들리는데요. 근데 옆으로 이렇게 하시게 마이크가 좀 멀어져서 그러는 건지. 뭐, 아니, 여기 마이크 여기 있어요. 아, 그래요? 그러니까 마이크가 여기 있는데 자꾸 끊어진다고 하는 것은 가면 인터넷에 문제가 있는데 여기는 우리 인터넷이 굉장히 그 있어요. 잘 굉장히 되어 있어요. 빠르거든요. 자, 음흠. 그러니까 마태복음 마태복음 16장 16절에 16절. 네. 만약에 시몬 마타 16절 гарах юм бол 시몬 베드로의 고백이 나옵니다. 거기. энэ дээр харах юм бол Симон Петрийн эзэн Есүс Симоноос асуусан ба та хүмүүс намайг хэн гэж байна вэ гэж асуусан талаар байж байгаа. Тэгэхээр Симон юу гэж хариулсан гэхээр Матай 16-гийн 16 гарах уу? 자, 왕 같은 제사장이 여기 베드로와 같은 모습이 사실은 왕 같은 제사장의 모습이에요. Аа. За харах юм бол одоо хаан үед тахилч хүн гэдэг бол хэн байх вэ гэхээр Петр шиг ингэж хариулдаг байх хэрэгтэй гэсэн үг. 16절로 19절에 있는 말씀. За 16-аас 19 дээр. 자, 한번 읽어보시죠. 마태복음 16장 16절로 19절. 제가 얘기해 보세요. 네네네. За би уншиж 16-аас 19-ыг уншлаа. Матай 16-гийн 16-аас 19. Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Иесус түүнд хариудан Йоанагийн хүү Симоно чи ерөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд мах цус чинь биш харин Тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм. Би мөн чамд хэлий. Чи Петр энэ хатан дээр би чуулгана босгох бөгөөд түүнийг үхсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд. Амен. 자, 여기 왕 같은 제사장의 모습은 베드로와 같이 예수 그리스도를 바로 알고 깨달은 사람이에요. За тэр хаан мэд тахилч гэж хэнийг хэлж байгаа лээ. Яг энэ Петр шиг тийм эзэн Есүсийг зөвөр мэдээд түүнийг ойлгосон, ухаарсан хүнийг хэлнэ гэсэн. 또 18절에 있는 말씀과 같이 베드로가 깨달은 그 진리 위에 교회를 세워나갈 거라고 그랬어요. Ябаас 18-ыг харах юм бол Петрийн ойлгож ухаарсан тэр үнний дээр эзэн яа гэсэн хэлээрээ өөрийн чуулганыг өсгөх гэж хэлсэн. 그 반석 위에 교회를 세운다고 할 때 그 반석은 베드로가 예수 그리스도를 발견한 그 진리가 반석이라는 뜻이에요. 그 위에 교회를 세워나간다. Яха. Энд дээр нэг хатан дээр гэсэн тийм ээ. Хатан дээр гэсэн байгаа болохоор юу асуудал гэхээр тэр Петр Христийг ойлгосон үнэний ойлголтын дээр гэсэн утга. 그러면서 베드로에게 권세를 줬습니다. 왕 같은 제사장의 권세는 천국 열쇠를 주시는 거예요. За тэгэхээр тэгэн гутаа Петр Иесусийн өгсөлөөр нэг эрх мэдлийг өгж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр яг энэ Петртэй адилхан хаан мэд тахилч хүнд ямар эрх мэдэл өгдөг гэхээр Тэнгэрийн тэр түлхүүр гартаа хатгсан мэт эрх мэдэл өгдөг.
예수 믿는 사람, 그리스도인의 권세는 천국 열쇠를 가지고 있는 겁니다. Тэгээ бид нэр Христэд Иесуст итгэж байгаа хүмүүс болон Христийн хүнд юу өгдөг гэхээр Тэнгэрийн түлхүүр танд өгдөг гэсэн үг. 그래서 베드로에게 여기 19절 말씀에 천국 열쇠를 내게 준다고 그랬잖아요. Мгм. За тэгэхээр харах юм бол энэ ч би чамд Тэнгэрийн түлхүүрийг өгнө гэсэндээ Тэнгэрийн зүгээр Тэнгэр биш Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг гэж. 자, 내가 땅에서 무엇을 매면 매이고 풀면은 풀릴 거라고 그랬습니다. За тэгэхээр бас юу гэсэн бэлээ? Чи газар дээр юу ингээд тайлна тэр чин Тэнгэрт тайлгадна. Газар дээр юу холбох юм? Тэр чин Тэнгэрт холбогдно гэж хэлсэн. 그러니까 저와 여러분들이 뭐 때로는 나이도 많고 때로는 육체도 연약하고 그런 게 중요한 게 아니라 여러분들이 가지고 있는 진리, 예수 그리스도에 관한 바른 신앙과 그 진리를 가지고 말씀을 선포할 때 그 말씀을 듣는 사람은 구원을 받을 것이고 그 말씀을 듣지 않고 거절하는 사람은 구원을 받지 못한다는 뜻입니다. Мгм. За тэгэхээр одоо бидний хувьд гэх юм бол эн чинь арах юм бол насны хувьд янз бүр тий. За бие махбодын хувьд ч гэсэндээ бас янз бүр ингээд ийм хүмүүс. Гэхдээ бидний эндгээр харагдаж байгаа зүйлсүүд чухал биш. Харин бидний гол нь хүлээж авч байгаа тэр үнэн ойлгож байгаа үнэний үг гэдэг зүйл их чухал. Тэрийг та хүмүүст ихэнд хэлнэ. Тэр хүн яг л тэр таны хэлсэн үгийг хүлээж авах юм бол тэр аврал авах гэсэн үг. Харин таны хэлсэн үгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй сотгалцах юм бол юу вэ? Тэр хүнээс аврал ингээ авагдана гэсэн утга. Ийм утгыг хэлж 또, байна. 자, 또 거룩한 나라라고 그랬죠. 여기 베드로전서 2장 9절에. За хэдүүдэд дахиад 12-р Петр 2:9-ийг харах юм бол энэ дээр үсгэлээр ариун үндэстэн гэж гарч байгаа. 자, 우리는 천국 백성이라는 뜻입니다. Ариун үндэстэн гэдэг нь юу гэсэн үгээр энэ Тэнгэрийн хаанчлалын алтан мөнгө гэсэн утга. 또 그의 소유된 백성이라고 그랬을 때 하나님의 백성이라는 뜻이에요. За бас энэ дээр Бурхны эзэмшлийн алтан мөнгө гэж байгаа тийм дараа нь тэр ч болохоор чинь бид нар бол Бурхны хүмүүс, Бурхны алтан мөнгө гэж байна. 우리를 주장하시고 우리를 다스리시는 분은 하나님이십니다. 그 백성이라는 뜻이에요. За биднийг удирдах байгаа тийм биднийг гол ингээд одоо биднийг гол хүлээж авч байгаа тэр нэгэн бол Бурхан гэдгийг хэлж өгч биднийг гол удирдах чиглүүлж байгаа. 자, 이게 거룩한 제사장의 모습이에요. 본질입니다. За тэгэхээр бид нар эндээс нэгдэр бид нар 2:9-ийг харах юм бол энэ дээр чихэн нөгөө ариун одоо тахилч гэж хэн байдаг гэдэг талаар ингээд тодорхой гарч ирж байна. 그래서 성도는 참 본질적으로 보면 거룩한 제사장의 위치에 들어선 사람인데 이런 귀한 비밀을 가지고 있는 거예요. За бид нар харах юм бол одоо эндээс хэдүүлээ харах юм бол итгэгч гэдэг бүхний нэрний цаана маш нарийн өргөн ойлголт тий явж байгаа гэдгийг харж болно. 또 이 거룩한이라는 단어 속에는 구별되다, 성별하다 그러한 의미가 있다고 그랬지요. За бас энэ чи ариун гэдэг үгний дотор ямар утга байгаа вэ? Нэгдүгээрт нь тусгаарлагдсан. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор чинь илүү цэвэрсэн гэсэн утга байгаа гэсэн тий. 자, 구별이라고 하는 것은 세상과의 관계에서 부패성과의 관계에서 하나님의 사람으로 거룩한 사람으로 살아가는 모습을 구별이라고 표현한다고 하면 За энэ чи ялангуяа ангиллагдсан тусгаарлагдсан гэсэн ямар утгатай гэхээр чинь энэ дэлхийн хүн болон Бурхны хүн гэдэг хоёр өөр дээр цаагийг ингээ гаргаж чадах энэ байдлыг хэлж байгаа тийм. 성결이라고 하는 것은 하나님 안에서 그 인격이 그 삶의 자취가 하나님의 사람과 같이 거룩한 사람으로 변화된 모습. 그것이 성결의 삶입니다. Бас нөгөөх нь болохоор ариун гэдгийг тайлбарлаж байлаа тийм. Нөгөөх нь цэвэр гэдэг утганы үгийг хэлж байгаа чинь өөрийнхөө мэс чанараараа тийм байгаа байдлаараа өөрийнхөө дотоод хүн талаараа тийм хуучин үнэ орхиод эзэнтэй илүү ойрхон байж байгаа. Тийм тэснэр өөрчлөгдөж байгаа ийм хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн. 그 성결한 삶의 모습은 마태복음 5장에 있는 것처럼 회복이 나오죠. За тэгэхээр тэр ариун байгаа цэвэр байгаа хүнээс амьдралын байдал нь яаж харж ирэхээр Ма태복음 юм. 마태복음 5장 그 3절부터 이렇게 쭉 보면 성결한 삶의 모습이 거기 나옵니다. За тэгэхээр тэр ариун хүний амьдралын талаар хаана харагдах байна гэхээр Матай номны 5 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэлээс та ингээ хойш нь харах юм бол гарч ирж байгаа. 5장 16절까지예요.
음. 3-аас 16 хүртэл гарч ирж байна. 자, 3절 보시면 좀. 자, 마태복음 5장 3절부터 여기 16절까지 그 예. 쭉 말씀을 보면 자, 어떤 게 성결한 모습인지 성결이라고 하는 것은 우리가 거룩한 모습으로 우리가 변화되는 모습인데 그 모습을 여기 예수님의 산상수훈을 통해서 우리에게 증거하고 있습니다. Энэ Матай 5 дугаар бүлгийг харах юм бол энэ чинь энэ нэг эзэн Есүсийн уулан дээр хэрсний сургаал гэдэг тийм энэ хэсэг байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ дээр харахад бид нар за цэвэр буюу ариун байдал дотор өөрчлөгдөж байгаа хүн гэж ямар хүн байдаг гэдэг талаар нэг бүрчлээж хэлсэн гэж. 그게 거룩한 제사장의 모습이죠. Энэ бас нөгөө талаараас ариун тахилч хүний төр төрөх гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. 거룩한 사람은 심령이 가난한 사람, За ариун хүн гэдэг бол сүнсэндээ ядуу гэж хэлдэг тийм бид нэр хэлвэл тийм. Сүнсэндээ ядуу байдаг. 애통하는 사람, Бас дахиад ялэр гашууддаг хүн бас байна. 온유한 사람, Тэгээ бас дүлгүүн хүн гэж болно. 의에 줄이고 목마른 사람, Тэгээ дахиад бас тэр хүн бол бас зөвхт байдлын төлөө үйлсэж бас цангадаг юм хүн байна. 자, 긍휼히 여기는 사람, Тэгээ бас инэрэнгүү хүн байгаа. 또 마음이 청결한 사람, Бас дахиад энэ хүн бол зүрхэндээ цэвэр ариун. 자, 화평케 하는 사람, Бас бусдад амар тайвны тогтоод. 또 의를 위해서 박해를 받는 사람. Тэгээд өөрийнхөө зөвийн төлөө те ямар нэгэн байдлаараа бат зогсохын тулд хавчигдлаа ингээ хүлээж авдаг. 그런가 하면 5장 16절에 세상에 빛을 비추는 사람. За бас 16 гарах юм бол энэ дэлхийг гэрэлтүүлдэг хүн гэж байна. 그 빛의 모습을 너희 착한 행실을 보고 한 거 보니까 우리가 세상에서 착한 모습을 좀 보여줘야 됩니다. Тэр бидний тэр гэрлэлэр те буюу бидний гэрлэлээр буюу бидний тэр зөв үйлсүүдээр дэлхий хардаг учраас бид нэр тийм зүйлсүүдийг харуулж өгөх хэрэгтэй. 이게 거룩한 제사장의 첫 번째 모습이죠. За энд орж байгаа агуулгууд болохоор чинь ариун одоо тахилч гэдэг хүний тэгээ нэг талын байх ёстой чанарууд нь энэ дэр гарч ирж. 어쩌면 성결한 사람의 모습이라고 할 수 있습니다. Бас нөгөө талаараа болохоор чинь ариун байдлыг эрхэмлэж байгаа цэвэр хүмүүсийн нэг одоо чанарууд гэж харж болно. Саяны агуулгуудыг. 갈라디아 5장 13절 한번 말씀 보세요. За хэдүүлээ Галаат 5-ын 13-аас харъя. 자, 5장 13절에 보면 한번 읽어보세요. 네. За Галаат 5-ын 13-ыг уншия. 자, 5장 13절 한번 읽어보세요. 네. 앞тун дараа та нар эрх чөлөө өөд дуудагдсан юм а. Гэхдээ та нар эрх чөлөөгөө махбодын төлөөх таатай боломж болгож бүү ашиглаа. Харин бие биендээ хайраар үйлчлээ. Амен. 자, 우리가 자유를 위해서 부르심을 받았습니다. За биднийг яах гэж бурхан дуудсан гэмээр таныг намайг эрх чөлөөтэй байлгахын тулд бурхан таныг дуудсан гэж. 그 자유는 그 뭐 그냥 우리 마음대로 살라는 것이 자유가 아닙니다. Тэгээ энэ дээр гарч байгаа эрх чөлөө гэдэг зүйл бол би дураараа те аашлахыг ингээ эрх чөлөө гэдэг байна. 뭐 육체를 따라서 자기가 생각하는 대로 욕심대로 살아가는 자유를 얘기하는 게 아니에요. Би өөрөөр хийж байгаа тэр одоо дураараа үйлчлэж байгаа тэр байдлыг одоо эрх чөлөө гээг байх нь. 성령의 인도를 따라서 하나님의 은혜를 받을 수 있는 자유를 얘기하는 겁니다. Энэ дээр болохоор харин ариун сүнсний таныг удирдах байгаа тэр удирдлагыг дуулгуусаад дагаад явж байгаа тэрэн дотор ингээд эрх чөлөө гэдлээ явж байгаа. Энэ байдлыг эрх чөлөө гэж хэлж. 성령 안에서 자라나는 자유를 얘기하는 거예요. Нөгөө талаар хэлэх юм бол ариун сүнс дотор та хамт алхангаа өсөж байгаа энэ байдлыг хэлж байгаа гэсэн үг тийм. 그래서 그 자유하는 사람은 그 자유를 육체의 기회를 삼지 않습니다. Гэхдээ тэр одоо өгөгдөж байгаа эрх чөлөө гэдэг зүйлийг бид хотынхоо одоо хүсэлтээр тэрийг хэрэгжилж бас болохгүй. 자, 오직 사랑으로 서로 종노릇하라고 그러는데 그리스도의 사랑으로 내가 받은 구원받은 그 사랑을 가지고 다른 사람을 섬긴다는 거예요. Харин юу гэсэн гэхээр Библиэнд хайраар үйлчлэл гэж хэлж байгаа тийм. Үйлчлэл гэдэг нь болохоор чинь нэг нэгнийхээ доор орно гэсэн үг шүү тийм. Харин та энэ эрх чөлөөгөө хайр дотор ингээд хэрэглээдэй гэсэн. 그게 성결한 사람이고 거룩한 제사장의 모습입니다. Энэ дээрээс харах юм бол сайн энэ төрөвч гэсэндээ
нөгөө ариун байдал дотор байгаа ариун тахилчийн бас төрхний нэг хэлбэр гэж ойлгож байна. 또 5장 16절에 갈라디아 너희는 Дараа 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니할 것이다. 그렇게 말씀했죠. за бас Галат 5-ын 16 гарах юм бол үрсүүлээрээ харин ариун сүнсээр яваа. Тэгвэл та нар махбодыг хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ гэсэн. 아멘. 그래서 성령의 열매에 대해서 5장 22절로 23절에 말씀해 놓고 있죠. Мгм. За дараад нь ариун сүнсний бас үр жимсийн талаар хэлж өгсөн Галат 5-ын 20 20절부터요. 아니죠? 선생님? 22절부터 23절이요. 22-аас 23 дээрээс хэлсэн байгаа ариун сүнсний үр жимс гэж юу хэлж байгаа талаар. 자, Мгм. 그거 한번 읽어보세요. 성령의 9가지 열매인데 За би энэ ариун сүнсний 9 үр жимс байгаа. Тэрний талаар уншиж өгье. Харин ариун сүнсний үр жимс нь хайр, баяр баясгалан, амар тайван, тэвчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэмж, дүлгөөн зан, өөрийгөө зохирох нь юм аа. Эдгээрийн эсрэг хуйлгаж байдаггүй гэсэн. Амен. 자, 이게 거룩한 제사장의 모습이라고 할 수 있습니다. За энийг бас юу гэхээр тахилч хүний төрх гэж бас хэлж болно бид нар. Ариун тахилч хүний төрх. 제가 거룩한 제사장을 이 거룩한이라는 단어를 두 가지로 분명히 원문의 의미를 해석을 해줬어요. 하나는 구별된 모습, 하나는 성결된 모습. 지금 설명하는 것은 성결한 제사장의 모습에 대해서 이야기한 겁니다. Энд дээр хэдүүлээ ярьж байгаа ариун тахилч гэж хэлж байгаа тийм. Энэ болохоор чинь ариун гэдэг энэ үгэн дээр хоёр янз утга гараад байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Нэг нь болохоор чинь ангид тусгай тэгээд дэлхийгээс өөр гэсэн утга явж байгаа. Нөгөөх нь болохоор чинь илүү цэвэрсэн тийм. Цэвэр байдал тал руугаа өөрчлөгдсөн гэсэн утга явж байгаа. Саяны уншсан агуулгууд нь бүгдээрээ дандаа энэ цэвэр гэдэг үгэн дотор одоо харьяалагдах ийм агуулгууд байна. 자, 거룩한 제사장은 이 제사장이라고 하는 직분이 뭘까요? За хэдүүл энэ тахилч гэдэг хүний үүрэг нь юу лээ? Тахилч нь юу хийдэг лээ? 자, 제사장의 직분은 백성들의 죄를 짊어지고 대신 하나님께 속죄해주는 그 사명을 갖고 있습니다. 근데 중보자의 사명. За тэгэхээр тахилчин юу хийдэг гэхээр чинь нэгдүгürt нь болохоор тахилчин болохоор чинь арт түмний өмнөөс тийм бурхны өмнө зогсоод буюу бурхан ба арт түмэн хоёрын дунд нь зогсож агаад зууч нь хийж өгдөг. Гим уучлага энэ хүний гимиг уучлаа гэж өчөөгөө ингээд зуучилж өгдөг. Хүмүүсийн гимиг уучлахад нь зууч хийж өгдөг хүн тахилчин. 또 제사장은 그리스도께로 인도하는 사람이 제사장의 사명이에요. А нөгөө талаараас харах юм бол эн чинь тахилчин гэдэг бол бусдыг Христ рүү удирддаг хүмүүсийг тахилчин гэж хэлдэг. 자, 그렇기 때문에 거룩한 제사장은 자신의 구별된 삶의 모습과 성결한 삶의 모습을 통해서 자, 죽어가는 영혼들을 하나님께로 인도하는 사명을 가지고 있는 그 일을 하는 사람이 거룩한 제사장이라고 하는 거예요. Тэгэхээр хадаа харах юм бол хэдүүлээ ариун тахилч гэж хэлэх юм бол тэр хүн бол тусгаарлагдсан амьдралтай тийм үйлдэлүүд нь зөв тэгэнгүүтээ тэр хүн яадаг гэхээр үхэж байгаа сүнснүүдийг эзэн рүү аваачин тулд тэр дунд нь зогсож өгдөг зууч гэсэн үг байна. Зууч 그럴 때, 자, 그럴 때 신령한 제사를 드릴 수가 있습니다. тийм учраас тэр үед юу хэрэгтэй гэсэн юм бол тийм эзэнд өөр ойр тийм бурхантай ойр байдаг ийм тахилч хэрэгтэй гэсэн. 영에 속한 하나님이 기쁘시게 받으실 만한 제사를 드릴 수 있다는 거예요. Тэснэр өөрөөр хэлэх юм бол ариун сүнсэнд харьяалагддаг нэгэн байж гэмээр эзний өмнө хүмүүсийг нэг авч чаддаг ингээд зогсож чаддаг гэсэн үг тийм. 자, 6절에 자, 이사야 28장 16절에 있는 말씀을 인용을 했습니다. За хоёрдугаар 1-р Петр 2:6-д орох юм бол энэ дээр болохоор Исая номны 28-ын 6-р ишлэлийг ингээд татаад ингээд хэлж байгаа. 자, 성경에 기록되어 있을 때 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌을 시온에 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 이런 말씀을 기록해 놨어요. За 6 дээр харах юм бол гэсэн тийм энэ бол сударт ингээд буюу Библиэл дээр ингэж байгаа бичвэрт харагтун сонгогдсон булангийн үнэт чулууг би Сионд тавина. Түүнд итгэгч нь ичгүрт орохгүй гэсэн байдаг. 아멘. 자, 여기는 보배로운 모퉁이 돌을 시온에 둔다라고 이렇게 말씀을 했는데
Мгм. За энэ дээр харах юм бол үүнтэй тийм булангийн чулууг бурхан тавьж өгнө гэж хэлсэн тийм. 네, 이사야 28장 16절에는 이렇게 말씀했지요. 보라 내가 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼았노니 곧 시험한 돌이요 귀하고 견고한 기초돌이라. 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니할 것이다. 이런 말씀이 기록되어 있어요. 이사야 28장 16절. Мгм. Энэ болохоор Исая 26-ын 6 биш 16 дугаар эшлэл юм байна. За тэгээ 16 дугаар эшлэлээр харин юу гэсэн гэхээр үзэгтэн би Сионд нэг чулууг шалгагдсан үнэт бат суйрлуулсан суурийн булан чулууг тавина. Түүнд итгэгч нь үл тэвднэ гэсэн байна. 자, 우리가 보배로운 산돌 되시는 예수님이 어떤 분이신가를 우리가 이사야 여기 28장에 있는 말씀을 통해서 이 베드로는 증거하고 있는 거예요. За тэгээ бидний одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний итгэн тэ хүлээж авсан энэ Иесус болохоор чинь хэн бэ гэдгийг Исаи номны 28 дахь бүлэг дээр хэлсэн байгаа байхгүй. Харин энийг Петр бас дахиад сануулж өгч хүмүүс. 자, 예수 그리스도는 보배로운 모퉁이돌이 되었습니다. За бидний эзэн бол үнэтэй булангийн чулуу болсон гэсэн тийм. 자, 보배로운 모퉁이돌이라고 할 때 그 모퉁이돌은 여기 이사야 28장 16절에 있는 것처럼 시험한 돌입니다. 시험한 돌. За энэ Исая 28-ыг 16 дээр харах юм бол тэн дээр юу гэсэн хэлэхээр тэр чулууг бурхан өөрөө шалгасан гэж хэлсэн. шалгагдсан гэж хэлсэн. 자, 시험한 돌이라는 것은 예수님이 십자가 고난을 받은 돌이라는 뜻이에요. 예수님의 십자가 고난이 예수님에게 주어질 것을 어떻게 보면 예언하는 메시지죠. За энэ ялангуяа Исаи номд харах юм бол шалгагдсан гэдэг үг гараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ шалгагдсан гэдэг үг нь болохоор чинь эзэн Иесусыг хэлж байгаа буюу тэр яаж шалгагдах вэ? Тэгэхээр залмайн зовлонгоор шалгагдаж давсан гэсэн утга урьдчилаад бас ингэ хэлж өгсөн байна. 또 귀하고 견고한 기초돌이라고 그랬지요. За дараад нь болоход чинь суур болсон гэсэн тийм ээ. Бат суурлагдана гэж хэлсэн. 그건 예수 그리스도께서 구세주로 그리스도로 오셔서 십자가의 고난을 이기시고 또 반드시 구원을 완성하실 것을 예고하는 메시지입니다. За энэ дээр бат суур болсон гэдэг нь ямар утгатай гингот чинь бидний эзэн Иесус энэ дэлхий дээр аврагч эзнэр ирээд тэрээр одоо тэрээр хийх зүйлсүүдийг бүгдийг гүйцэлдүүлсэн гэж хэлж тэр утгыг ингэ хэлж байгаа. 자, 여기 있는 말씀 그죠. 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니할 것이다 그랬지요. Тэгээд бас түүнд итгэх хүмүүс нь ичхүрт орохгүй гэж хэлсэн тийм. 예수 믿는 사람은 완벽한 구원에 이른다고 하는 것을 말씀하는 겁니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ ичхүрт орохгүй гэдэг нь юу утгатай гэхээр Христэд итгэсэн хүмүүс нь төгс авралыг заавал авах юм а гэдгийг нь хэлж өгч. 그렇기 때문에 우리의 구원은 불안정한 구원이 아니라 완성된 구원이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол бидний итгэж байгаа тэр авж байгаа аврал гэдэг зүйл маань юу гэхээр ямар нэгэн байдлаараа одоо тийм найдваргүй биш тий харин тэр бол багттай бас үнэн энэ аврал гэдгийг нь хэлж өгч. 제가 여러분들에게 예전에 한번 그런 설명을 한 것을 들은 사람이 있을지 모르겠어요. Урд нь танаас бас нэг удаа тайлбарлаж ирсэн нэг та нар маань санаж байна уу юу? 우리가 예수를 믿으면 우리의 영은 이게 우리 영이라고 한번 표현해 보자고요. 우리의 영, 잘 안 보이는데 이게 우리 영이라고 표현할 때 우리의 영이 100% 구원을 받느냐 아니면 일부분만 요만큼만 구원을 받느냐 자 생각을 해봐야 돼요. За багтуу одоо пастор ингээд нэг А4-ын цаас барьцсан харж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ А4-ын цаасыг магадгүй амар гэж үзэх юм бол та энэ А4-ын цаасыг авралыг бүгдээ та авсан юм уу? Эсвэл одоо пастор ингээд жижигхэн буланг нь урдсан байгаас энэ буланг нь урдсан байгаа хэмжээний энэ хэсгийг л авсан юм уу? Авралын талаар та аль хэсгийг авсан гэж бодож байна? 자, 우리의 영이 요만큼만 구원을 받았다. 그러면 요만큼 불안정한 것이죠. Хэрвээ магадгүй та ийм булангийн урсан хэсэг шигтэй сүнстэй авралыг ийм жижигхэн авсан гэж үзэх юм бол нөгөө хэсэг нь бүгдээрээ явах хэрэг тийм одоо баталгаагүй тийм зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэдэг ингээд тайван бос байдал энийг ингээд давмгаал штэ тийм. 하나님이 우리를 구원하는 능력이 불안정하냐?
Тэгээ бид нар бурхан биднийг аварч байгаа тэр аврал нь 50 бус байдал дотор байдаг гэж бодож байна уу? 자, 하나님의 능력이 우리를 구원하시는데 요만큼만 구원하고 하는 거 봐가지고 뭐 구원을 받든지 지옥 가든지 둘 중에 결정하자. 그런 게 아니죠. Мгм. Тэгээ бидний бурхан одоо энэ цаас нэг бурханы аврал нь цаас шиг мөртлөө бид нар тэг жохон өрчөөлө үлсний чамаг одоо тий нэг шүүлтийн үед шийднэ гэдэг тийм аврал биш үү? 우리가 예수를 믿고 예수를 믿을 때 우리의 영은 100% 구원을 받습니다. Харин яадаг гэхээр та Христэд итгээд Христийг хүлээн авах үед энэ цаас мэт энэ аврал бүгдээр таныг өгдөг гэсэн. 그것을 중생한 영혼은 범죄하지 않는다라는 말씀이에요. Тэгэхээр тийм учраас яадаг гэхээр энэ бүгдийг авсан гэдгийг ойлгосон дахин төрсэн сүнс яадаг гэхээр одоо дахиад нэг одоо урдны зүйлсүүдтэй хутгалддаг гэсэн. 그런데 우리가 구원을 받은 다음에 성도들이 범죄를 하는 사람들이 많죠. Тэгээ бид нэр аврал авсан гэсэн мөртлөө дараад нь яадаг гэхээр эсрэгээр авралыг бүтнээр авсан гэсэн мөртлөө одоо юу яагаад яваад хүн залам тий. Тийм 자, үлдээд 어떤 яваад. 죄를 짓습니까? Жишээ нь ямар асуудал ордог вэ? 때로는 형제를 미워하는 것들, За нэгдүгээрт нь автүүстэйгээ яадаг лээ. автүүс 도적질하는 өгсөн. 것들, 살인하는 것들, 간음하는 것들, 십계명에 다 나오지요. За тий 10 хуульд бүгдээрээ гарч байгаа тий. 시기 질투도 마찬가지입니다. За тий би энэтэй өрсөлт хүчсэн ялгаа. 그런가 하면 다른 사람을 폭행하거나 다른 사람을 모함하거나 하는 이러한 많은 죄를 짓지요. Тэгээ бид нэр бусдыг одоо яадаг лээ. Үйл хүндлэн, үйл тоон, гүтгэн тий ингээд янз бүр юм хийгээл яваад. 자, 그렇다고 하면 자, 한번 생각을 해보세요. 자, 그러면 우리의 구원이 불안정한 거 아니냐? 이렇게 우리는 생각할 수 있지요. Тэгээ хэрвээ одоо ингэ харах юм бол бид нэр сая нөгөө аврал авсан бүтэн аврал аваад дахин төрсөн юм бол гэм үйлдэхгүй гэсэн. Тэгсэн мөртлөө ийм зүйлсүүдийг хийж байгаа бодохоор бидний аврал тэгвэл асуудалтай болж гинүү, асуудал орж гинүү гэж бодох гэдэг. 그러나 중생한 영혼은 완벽하게 구원을 받았습니다. 100%. Тэгэхээр дахиад хэлье. Дахин төрсөн гэж байгаа бол та 100% авралаа авсан гэсэн үг. 근데 범죄하는 것은 우리 육체가 연약하기 때문에 육체의 부패성이 작동을 해서 범죄하는 겁니다. Харин асуудалд ороод гэм үйлдэд яваад гэдэг чинь тийм ээ. Тэр нь яагаад гэдэг гэхээр бидний махбод гэдэг зүйл чинь өөрөө одоо сул дорой шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ махбодны нөлөөгөөр нэвлэдэг байгаа гэсэн. 그러니까 우리가 영은 범죄하는 게 아니에요. Бид нэр харин харах юм бол сүнс маань яадаг гэхээр сүнс маань ингээд одоо гимтэй утгалд аваад гэм үйлдэд яваад байгаа гэсэн үг биш үү? 자, 사도 바울이 그런 고백을 하는 게 있습니다. Тэгэхээр Илч Паулын талаар нэг харъя. 로마서 7장 24절 한번 읽어보세요. За Ром 7장 24절. 네, 로마서 7장 24절 한번 읽어보세요. За Ром 7-гийн 24 гэдгийг харъя. Ром 7-гийн 24. 자, 한번 다 같이 한번 읽어보세요. 이게 중요한 말씀이니까. 7장 24절이죠. 예, За 7장 бүгдээрээ 24절. Ром 7-гийн 24 бүгдээрээ хамтдаа уншиж үзье гинэ. Ром 7-гийн 24-ийг хамтдаа уншиж хэвлээ. Ром 7-гийн 24. 자, 7장 24절, 25절 한번 한번 보세요. За 24-ийг 25-тай нь хамт уншия. 자, 한번 읽어보세요. Нэг хөлөг ураа. Би юутай хөөрхөлөлттэй хүн бэ? Хэн намайг үхлийн энэ биеэс ангижруулах вэ? Бидний эзэн Есүс Христээр талархсан Бурханд байх болтугай. Иймд нэг талаар би оюун ухаанаараа Бурхны хуйлд үйлчилдэг боловч нөгөө талаар би махбодороо үхлийн хуйлд үйлчилдэг. 자, 아멘. 여기에서 말씀해 보는 것처럼 범죄는 누가 범죄하는 거예요? 사도 바울이 지금
사도로서 로마에 편지를 보내면서 오라 나는 공고한 사람이라고 자기 자신에 대해서 고백을 하는 거예요. Мгм. За энэ Илч Паул болохоор чинь тухайн үед те сайн мэдээний одоо тараагч, багш, бүр элч гэж нэрлэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ хүн хүртэл өөрийнхөө амаар ингэж хэлж өгч байгаа. Тэг би юутай хөөрхөлтэй вэ? 우리 중생한 영이 붙들고 있는 우리의 마음은 하나님의 법을 따라가는데 이 육신이 연약해가지고 Мгм. 자꾸 하나님의 말씀을 불순종하거나 걱정하거나 Мгм. 염려하거나 믿음 없는 행동을 보이는 모습을 이렇게 고백한 겁니다. Мгм. Энэ дээр яасан гэхээр бидний сүнс маань өөрөө дахин төрөөд авралыг авснараа эзэн бурхныг даах гэдэг хичээгээд байгаа. Тэгээ эзэн бурхны араас ингээд дуулууртад даах гэдэг хичээгээд байдаг. Гэтэл нөгөө талдаа яаж гэхээр миний мах бод нь яаж ингээд тэ үгийг ингээд зөрөөд тэгээ дуулууртаа биш байгаад тэ ингэж байгаа энэ байдлыг харахтаа Паул энэ чинь ингэж гэрчилсэн. 그렇기 때문에 중생한 영은 결코 범죄하지 않고 성도가 범죄하는 것은 그 육체가 연약하기 때문에 그 육체의 부패성을 이기지 못한 연약한 육체와 그에 이용당하는 마음이 죄를 짓는 거예요. Мгм. Тэгэхээр биднийг харах юм бол бид нар ч ялгаа байхгүй. Та авралыг сүнсээрээ авсан, дахин төрсөн. Тэгэх юм бол та сүнсээрээ гэм үлдэхгүй байх. Эзнийг харин хайрлаад хайж эсрэгээрээ харин яаж гэхээр бид нар махбодынхоо нэг одоо махбодтой дийлдэд байна гэсэн үг байхгүй. Махбод маань харин яаж нөгөө эсрэгээр яваад байна тий. Тэгмэд бид нар махбодтой ингээ ашиглуулад байна гэсэн үг байхгүй. 그래서 6절 말씀을 다시 한번 돌아보면 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니할 것이라는 말은 예수를 믿는 사람은 완벽한 구원을 하나님이 주신다는 뜻입니다. За тийм учраас 1-р Петр 2:6 дээр дахиад харах юм бол энэ сүүлийн хэсэг дээр түүнд итгэгч нь ичгүүрт орохгүй гэж ингээ хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ утга нь болохоор чинь эзэн итгэдэг нэгэн бол ичгүүрт орохгүй тэр аль хэдийнэ авралыг авсан гэдэг ингээ хэлж өгч. Тэгээ бүтэн авралыг авсан. Тэгээ бүрэн аврагдсан гэдэг хэлж. 또 7절 말씀에도 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들의 버린 그들이 모퉁이의 머릿돌이 된다고 그랬습니다. Мгм. За тэгээ дахиад 1-р Петр 2-ын 7-ыг цааш нь харах юм бол тиймээс итгэгч та нарт энэ нь үнэтэй юм аа. Харин үл итгэгчдэд барилгачдын голсон чулуу нь булангийн чулуу болвоо гэсэн гэж. Амен. 자, 예수를 믿는 우리는 예수님의 십자가의 권한과 그 부활의 역사가 보배입니다. 왜? 우리의 구원의 기초가 됐으니까. Мгм. За, Христэд итгэдэг бидний хувьд болохоор чинь одоо авралын үйлс тэ загалмай эдгээр бүх зүйлүүд маш үнэтэй. Яагаад гэвэл бид нар энэгээр аврагдсан учраас. 그러나 믿지 않는 사람에게는 어떻게 돼요? Харин итгэвч биш хүн тэр хүн юу болох вэ? 자, 건축자들이 못 쓰겠다고 버렸습니다. Мгм. За тэгэнгүүт тэрийг өсгөхөөр одоо энэ дээр харах юм бол барилгачдын голсон гэж байна. Тэг голсон чулууг. Барилгачин хүн хэр арга юм хаяхгүй гэхдээ оюуныг хэрэглэхгүй гэдэг ингээ хайж байгаатай адилхан тийм. 그 건축자들은 누구예요? Тэгвэл энэ барилгачид гэж хэнийг хэлж байгаа. 대제사장들, 서기관들, 바리새인들, 사두개인들, 예수님 당시에 그 사람들이 건축자들이에요. 어찌 보면. За энэ дээр хэлж байгаа барилгачид гэдэг нь л тухайн үед Христийг хэрэггүй тэг худлаа гэж гүтгсэн хүмүүс хэлж. Одоо фарисеучуд байна, садукеучуд байна, тэг одоо тэнцээ байгаа Христ рүү ингээд зүтгэжсэн хүмүүс хэлж, чичилжсэн хүмүүс. 하나님이 하나님의 집을 세우라고 건축자로 삼아놨더니 그 건축자의 기초가 되는 예수님이 못 쓰겠다고 버렸단 말이에요. 그들이. Эзэн бурхан өөрийнхөө гэрийг барьж босгохын тулд тэнцэг булган чулуу болоод Христийг илгээж байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэл тэднийг ясгалыг барилгачид харна. За энэ хэрэггүй гэдэг нь хайж байгаатай адилхан. Тэгээ Христийг хамгийн чухал үнийг ингээ хайсан барилгачид байна. 그런데 그 돌은 보배로운 산돌이란 말이에요. Гэтэл тэр чулуу яг үнэндээ ямар чулуу гэсэн бэлээ маш үнэтэй бас амьтаа юм чулуу байсан гэдэг хэлж бас Христийг. 사도행전 4장 12절이나 요한복음 14장 6절에 보면 왜 산돌인지 알 수 있습니다. За Үлс 4:12 болон Иохан 6-гийн 10-ыг ингээ харах юм бол тэндээс та нар маань бас харж болно. Христ яагаад амьд чулуу гэж хэлснийг харж болно. 자, 그걸 믿지 않고 못 쓰겠다고 버린 그들 건축자들은 부딪히는 돌과 걸려 넘어지게 하는 바위가 되었다고 얘기합니다. За тэгээ харах юм бол харин ясаг лэрэ
барилгачдын цаашаа арга мэдээлэл барилгачдын хайсан гоолж хайсан тэр чулуу юу болох вэ гэнгүүт бүдрүүлэх чулуу болно гэж. Бүдрүүлэх чулуу тэглэх хад болно гэж 8 дээр хэлсэн. 자, 그 예수님 못 쓰겠다고 버린 그 건축자들이 얼마나 어리석고 그들이 불택자인 것을 여기 8절 하반절에는 이렇게 말씀하죠. Мгм. За тэгэнгүүт юу гэсэн гэхээр одоо энэ барилгачид тий булангийн чулуу болж ирсэн Христийг хэрэггүйгээд хайсан. Тэгэхдээ тэд нэр эцсийн дүндээ хичнээн нөгөө нэг одоо мухаг үйлдэл хийсэн бэ гэдэг нь 1-р Петр 2:8-ын сүүл хэсгээр нь гарч байгаа. Тэд үгэнд дуулуургүй байдлаас болж бүдэрдэг бөгөөд энэ нь тэдэнд тогтсон ажээ гэж хэлсэн. 8절 하반절 읽었어요? 네. 네. 거기 있는 것처럼 그들이 말씀을 순종하지 않기 때문에 하나님이 넘어지게 하십니다. Тэд нар яагаад одоо бүдрэх вэ гэнгүүт тэдний гол бүдрэх болсон шалтгааны үлдээ тэд нар өгөнд дуулуургүй байдаг гэж хэлж 구원에 이르도록 막으시는 것이 넘어지게 하는 겁니다. байна. Тэгээ яа гэхээр тэд нар дуулуур одоо авралын ажлыг авралын ажилд ингээд хориг болсноор саад болсноор тэд нар унахад хүрч байгаа. Өөрөөсөө бүдрэхэд хүрч. 또 두려운 말씀이 있지요. 그들을 이렇게 정하신 За 것이다. 그렇게 말씀했죠. За тэд нар ингээд ихтэй энэ тэдний хувьд тогтогдсон гэж хэлсэн. 자, 그들을 이렇게 정하셨다는 것은 그들을 구원받지 못하도록 하나님이 불택자로 하나님이 그들을 예정하셨다. 그런 뜻입니다. Тэгээ энэ дээр харах юм бол тухайн үед тэд нэр хүмүүс өөрсдөө бүгдээрээ өөрсдөө болж ин гэж бодож ирсэн баг. Гэхдээ энэ дээр харах юм бол тэд нар аль хэдийн тогтоогдсон хүмүүс буюу бурхан тэр хүмүүсийг анаас нь энэ хүмүүс бол угаасаа аврал авахааргүй хүмүүс, авахгүй хүмүүсийг тогтоогдсон байсан гэж хэлж. 자, 그렇기 때문에 예수 그리스도가 보배로운 산돌이라는 걸 깨닫지 못하고 그 예수님을 믿지 않는 사람들은 어찌 보면 결과적으로 불택자라는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. За энэ дээр харах юм бол тогтоогдсон эзэн Иесусыг олсон тэдгээр хүмүүс нь аль хэдийнэ бурхан тэр хүмүүсийг энэ эднэрт бол аврал байхгүй гэдэг тогтоогдсон хүмүүс байсан гэж. 그런데 여기 9절 말씀에 보니까 그러나 너희는 이런 단어가 있죠. 그러나 너희는. Гэтэ дараад нь цаашаа нэдлээ хараа 9-р ишлэгийг харах юм бол 9-р ишлэл дээр хамгийн ихний үг нь юу гэж юм бэ? Харин та нар бол гэж хэлж. 소아시아에 있는 성도들뿐만 아니라 오늘 저나 여러분들이나 그러나 너희는 그 말씀에 포함되는 사람들. Гэтэл биднэрт одоо энэ дээр энэ та нар гэж чиний хэлж байгаа лээ. Энэ дээр болохоор чинь бага Азийн итгэгч нарыг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ бага Азид байгаа итгэгч нарыг хэлэхээс гадна одоо энэ зуучид таныг бас ингэ хэлж байгаа гэсэн үг. 우리는 чи харин та бол гэдэг. 보배로운 산돌이신 예수 그리스도를 통해서 구원받은 사람이고 Та бол амьд тэр үнэтэй амьд чулуу болсон Христээр дамжуулаад аврал авсан хүн мөн бөгөөд 거룩한 제사장으로 만들어져 가고 있잖아요. ариун тахилчаар таныг бурхан одоо бүтээж байгаа. Тэ? Та бол тийм хүн гэдэг шүү. 그래서 사실은 예수 그리스도를 믿지 않고 조롱하고 비방하고 멸시하는 사람들이 얼마나 불쌍한 운명인가를 한번 생각해 봐야 돼요. Бид нэр бас нөгөө талаар бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар яг хөө ингэж ийм их хөвөлөд авч байгаа юм байна. Гэтэл нөгөө талаараа Христэд итгэхтэйггүй те ингээд бусдад ингээд одоо атаархал дотроо зовлон дотроо ингээд шаналж байгаа тэр хүмүүсийг харахаар ямар өрөвдөлтэй вэ те. 그래서 잠언에 보면 잠언 1장에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 잠언 1장 7절에 그랬죠. 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 그런 말씀이 있죠. Хамон 1장이요, 목사님? 잠언 1장 7절 말씀에 За тэгэхээр бид нар эндээс харах юм бол Хамон 1장 몇 절이라고 목사님? 7절이요. 7절. 7절. Тэгэхээр юу сургаалт төгс 1-7 гарах юм бол тэрэн дээр байж байгаа. Ялангуяа юу гэж юм гэхээр эзнийг мэдэх нь, эзнээс эмээх нь бүх мэдлэгийн эхлэл болно гэж 아, 예수님을 믿지 않는 사람들이 얼마나 불쌍한지 몰라요. эзэнд итгэдэггүй те авралыг аваагүй хүмүүс ямар өрөвдөлтэй вэ? 뭐 돈이 많든지 적든지 좋은 자동차를 타고 다니든지 뭐 아파트에 좋은 아파트를 살든지 뭐 고위직이든지 그게 중요한 거 아니에요. 아무것도 아닙니다. 그건.
Тэд нар одоо юутай байна тэр нь чухал биш. Тэд нар хичнээн одоо гэдгийг том машинтай, том байрмаар тэр юусоо хамаах. Эн чинь шал өөр юм яригдчих байгаа учраас тэд нар ямар үр хөвтөлтэй вэ? 자, 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 거룩한 제사장으로 살아가느냐, 아니면 불택자로 살아가느냐. 자, 그 두 가지 길에서 어찌 보면 예수님을 믿는 삶이 가장 위대한 삶의 자취입니다. Тэгээ одоо харах юм бол хүний өмнө хоёр зам байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэгт нь болохоор эзэн Есүст итгээд ариун тахилчаар амьдрч цааш явах юм уу? Эсвэл эзнийг тэгвэл тоогоод тийм сонгогдоогүй нэгнэр болоод амьдрах юм уу гэсэн энэ хоёр зам л. 저와 여러분들이 그런 은혜 안에 있다는 것이 얼마나 감사한지 몰라요. Тэгвэл харин одоо таныг өгсөн бэлээ. Харин чи гэсэн тийм сонгогдсон нэгэн гэж хэлсэн. Ямар талархалтай вэ тийм? 네, 여러분들이 힘을 내야 됩니다. 그래서. Тийм бид нэр энэ дундаа талархаж хүчтэй байх хэрэгтэй. 자, 우리 잠깐 쉬었다 가시자고요. За хэдүүлээ түр амарч байгаа хичээлээ эхэлцгээе. 여기 말씀해 보니까 자, 우리는 이 불택자들과 같은 삶이 아니라 우리는 하나님의 구원받은 백성이라고 하는 것을 사도 베드로는 소아시아 성도들에게 깨우쳐 주고 있습니다. Эндээс харах юм бол бид нарыг те ямар нэгэн тийм сонгогдоогүй хүмүүсээс тэс өөр гэдгийг ингээд Илч Петр биднэрт болон байгаа Азийн итгэгч нарт ингээд сануулж өгч байгаа. 그래서 아까 그러나 너희는 그랬지요. Тэгээ бид нарт үүсгэлээрээ ялангуяа 9 дэх ишлэг авах юм бол харин та нар бол гэдэг ингээд хэлсэн те. 예수를 믿지 않고 또 부정하는 그런 사람들이 아니라는 뜻이죠. Энэ юу гэсүглээрээ бид нар бол те итгэдэг биш те нэг тийм одоо сөрөг те ийм уруу хүмүүсээс өөр гэдгийг хэлж байгаа. 자, 성도의 신분은 여기 네 가지로 얘기해 놨습니다. 성도의 신분에 대해서. Энэ дээр харах юм бол итгэгч хүн гэж яг хин юм бэ? Итгэгч хүний байр суурь тэр хүний үүрэг гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар хэлж өгч байгаа. 자, 택하신 족속이라고 그랬어요. За нэгдүгээрт нь болохоор чинь бүжөр гэж юм гэнэ. 예, 예. 네. 그래서 구절이에요. 구절이요. 네, бүжөр. 예. 그러나 너희는 택하신 족속이요 그랬잖아요. А 9-р ишлэг ахын техник нь болохоор чинь за нэгдүгээрт нь та нарыг бол сонгогдсон угсаа шүү гэж хэлсэн. 자, 택하신 족속이라는 것은 하나님의 백성으로 구원받은 백성으로 선택된 사람이라는 것이죠. Нэгдүгээрт нь сонгогдсон гэдэг нь Бурхны одоо Бурхан руу хамааралтай болсон тий Бурхны аврал руу ингээд сонгогдсон гэсэн ийм хүмүүс байгаа тий ийм утга гэсэн. 또 택하신 족속은 이 땅에서만 구원받은 것이 아니라 언젠가 하나님 앞에 가서 천국에서 살아갈 사람이라는 것을 이야기하고 있는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл сонгогдсон гэдэг энэ хүмүүс болохоор чинь зөвхөн энэ одоо энэ орчлон ертөнцийн амьдарч явах үйл сонгогдсон гэж тусгаарлагдаж байгаа биш харин ирэх үед буюу энэ амьдралаа дуусгаад эзний өмнө очиход ч гэсэндээ аль хэдийн тэр одоо сонголт чинь хүчинтэй байх ийм хүмүүс. 또 택하신 족속이라는 것은 하나님의 구원 역사를 위해서 하나님의 구원 운동을 위해서 선택받은 사람들이다. 그런 뜻입니다. За бас сонгогдсон уусаа гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ? Эзний авралын үйлсэд хүч нэмрээ оруулахын төлөө сонгогдсон гэсэн утга. 그렇기 때문에 저와 여러분들은 구원받은 사람으로서 천국의 미래가 예비되어 있고 이 땅에서도 복음을 전해서 죽어가는 사람을 살려낼 수 있는 능력을 부여받은 사람이에요. За тэгэхээр бид нэр болохоор чинь ирээдүйд танд найдар өгөгдснөөс гадна энэ дэлхий дээр та харин хүмүүст тэр одоо найдварын сайн мөрийг дамжуулах хүчийг аль хэдийн авсан хүн гэж ойлгож байна. 특별히 여기 택하신 족속이라고 하는 이 단어 속에는 그 시대적인 상황과 맞물려서 사도 바울이 그리스도인의 존귀한 모습에 대해서 표현했다고 볼 수 있습니다. Ялангуяа энэ сонгогдсон одоо угсаа гэдэг энэ агуулга дотор чинь яг тухайн үеийн нөхцөл байдлаар тулгуурлаад хүмүүст ойлголт өгөхийн тулд ингэж хэлсэн байх магадлалтай гэсэн. Нөгөө талаар харах юм бол Христ итгэгч хүмүүсийн ямар нандин гэдгийг бас энэ харуулж өгч. 좀 소아시아에 있는 성도들은
로마의 식민지입니다. Энэ ерөнхийдөө бол бага Азийн чинь болохоор чинь яг үндэ тухайн үе цаг үеийг харах юм бол бага Азийн бол Ромын колони улсууд байна. 그들은 로마 시민이 아니에요. Тэд нар гэхдээ нэг тэгсэн мөртөө тэд нар Ромын одоо иргэншилтэй хүмүүс биш. 그 당시에 로마 사람의 권세는 보통 대단한 것이 아니에요. За тэгээд тухайн үеийг харах юм бол Ром хүн л гэх юм бол маш их мэдлэлтэй те нөлөөтэй байсан. 자, 그것에 빗대어서 너희는 로마 사람은 아니지만 너희는 하나님의 나라의 시민이다. 어떻게 보면 그 시대 로마의 권세와 비교해 봤을 때 어떤 것이 더 큰 가치가 있는가를 그 고난당하는 사람들에게 메시지를 전함으로 그들이 그 메시지를 통해 힘을 얻고 희망을 가지고 담대할 수 있다고 하는 것을 우리가 생각해 볼 수 있겠죠. Мэдээж хэрэг тухайн үед нэг Ром гэвэл Ром хүн зарим хүмүүс нь магадгүй би Ром хүн байгаас болоос ч бодож ирсэн ч гэж магадгүй. Гэтэ эднэр одоо зовлон эдэлж байгаа энэ хүмүүст Петрийн үгсэлэрээ та нар яг үнэндээ эзэн бурханд сонгогдсон гэдэг нь Ром хүний тэр эрх мэдлээс илүү нандин, илүү эрх мэдэлтэй хүмүүс шүү гэдгийг ингээд дамжуулж өгч. Тэгснээрээ чи хүчтэй байх хэрэгтэй, чи бас найдварыг ингээд өвлөх хэрэгтэй гэдгийг ингээд дамжуулж өгч. 그래서 택하신 족속이라고 하는 것은 그 시대에 어떤 그리스도인들이 고난당하고 있는 그 모습에서 우리는 로마 시민권이 위대하다고 생각하지만 우리는 그와 비교할 수 없는 하나님의 나라의 시민이라고 이렇게 사도 베드로가 이야기하는 겁니다. Тэгэхээр дахиад хэлэх юм бол тухайн үед те хамгийн эрх мэдэлтэй хамгийн чухал хүний тоонд Ром гэдэг хүмүүс Ромын иргэншилтэй хүмүүс ордог байсан бол тэднээс хэд дахин илүү тэднэртэй бол харьцуулахын аргагүй ийм чухал хүмүүс гэж ингээ хэлж өгсөн. Илч Петр. 또 두 번째로는 왕 같은 제사장들이라고 그랬죠. За дараад нь болохоор чинь тэдний үс нэгдүгürt нь болохоор сонгогдсон хүмүүс гэж хэлсэн. За хоёрдугаарт нь болохоор хааны дэвтэ тахилч шүү гэж хэлж. 아까도 설명했지만 모든 것을 다스리고 주관하는 권세를 가진 그런 제사장들이라는 뜻이에요. Хэдүүлээ түрүүнд уншсантай тахилчин талаар тэр шиг тахилч гэдэг нь та болохоор чинь асар хүндтэй асар чухал эрх мэдлийг өөртөө авсан ийм тахилчин шүү гэдэг хэлж. 왕 같은 제사장의 그 권세에 대해서 아까 마태복음 16장 16절 그 베드로가 내가 땅에서 풀면 풀리고 하늘에서도 풀리고 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이라는 메시지를 거기 던졌죠 아까. Хэдүүлээ Матай номны 16 дугаар бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр хэлсэн тий. Ялангуяа 16 дугаар бүлгийн тэр сүүлийн хэсгийг харах юм бол 16-гийн 19 дээр харах юм бол та ямар эрх мэдэлтэй вэ? Та газар дээр аливаа зүйлийг холбоход тэнгэрт таныг шууд хүлээн зөвшөөрч холбогдно. Та газар дээр аливаа зүйлийг таслахад тэнгэрт таныг хүлээн зөвшөөрөх тэрнээс таслагдана гэсэн ийм эрх мэдлийг танд өгсөн. 그런 권세를 가지고 있다는 겁니다. 너희는. Та бас тийм эрх мэдэлтэй. Одоо ч гэсэн тэрийг хүлээн мэдэх хэрэгтэй тий. 아멘. 오늘 우리에게 적용한다고 하면 우리가 전하는 복음을 듣지 않고 때로는 조롱하고 비웃으면 그 사람들은 구원받지 못합니다. Магадгүй өнөөдөр те таныг энэ авралын сайн мэдээг ярих үед тэр хүлээж авахгүй ч юм уу, шоолдог ч юм уу те тийм хүмүүс магадгүй байх боломжтой. Гэтэ тэднийг ингэж явах хэрэг тэдний хувьд зэрэг ингээд та шийдэх хэмжээний ийм хүчтэй эрх мэдэлтэй гэдэг санагдах хэрэгтэй. 우리가 전하는 복음을 듣고 예수님을 영접하면 그 사람은 구원을 받지요. Та тэр хүнд хэрвээ эзний авралыг дамжуулаад сайн мэдээ тарааж гэх юм бол та тэр хүнийг аврах боломж нь танд байна гэсэн үг. 그래서 저와 여러분들은 왕과 같은 제사장들입니다. Тэгэхээр бид нэр одоо та болон бид нэр те үгээр та бол хааны дайтай тийм эрх мэдэлтэй тахилч хүн гэдэг санах хэрэгтэй. 세 번째는 거룩한 나라라고 그랬습니다. Таны 3 дугаарт нь үсгэлээрээ ариун үндэстэн гэж хэлсэн. 자, 거룩한 나라라는 말은 천국의 백성이란 뜻입니다. Энэ ариун үндэстэн гэдэг чинь болохоор дахиад хэлэх юм бол эн чинь Бурхны хаанчлалын ард түмэн гэсэн үг шүү дээ тий. 자, 거룩하다고 하는 것은 어떤 부분에서 보면 하나님께 속해 있다고 하는 뜻이죠. За энэ ариун гэдэг үгэн дотор чинь юу явж байгаа гэхэлэр чинь энэ бол ариун үндэстэн гэдэг чинь Бурханд харьяалагддаг, Бурханд хамааралтай үндэстэн гэсэн утгаар явж. 특별히 고린도전서 3장 16절로 17절에 보면
어떤 부분이 거룩한 나라인지를 거기 기록해 놨습니다. 16절, 17절. нэгдүгээр Коринт 고린도, 3-ын 고린도전서에 17. 네네. 고린도전서 3절. 3절. 16절, 17절. нэгдүгээр Коринт 3-ын 16, 17 гарах юм бол тэрэн дээр бас илүү тодорхой гарч байгаа. 자, 한번 거기 한번 읽어보세요. Хэдүүл нэгдүгээр Коринт 3-ын 16, 17 гарах. 한번 읽어보세요. Энэ дээр гарах юм бол та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрэв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгавал Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн өгөөг. 아멘. 자, 너희가 하나님의 성전인 것과 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? 그렇게 말씀했죠. Энэ дээр харах юм бол гэсэн тий. Та өөрөө Бурхны сүм тий. Бурхны сүм дотор Бурхны сүнс оршдог. Таны дотор Бурхны сүнс оршдог гэдэг хэлж гисэн. 그렇기 때문에 거룩한 나라는 하나님의 백성으로서 하나님이 함께 하시는 사람이에요. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ариун үндэстэн гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Бурхны нэгдүгээр тэр бол Бурхан царайлагддаг нэг юм. Бөгөөд нөгөө талаар харах юм бол Бурхан түүнтэй хамт ингээ үйлддэг нэг гэдэг хэлж байна. 그렇기 때문에 이 거룩한 나라가 된 사람은 미래가 예비되어 있는 사람이죠. 미래가 무슨? 천국의 미래가 우리의 기업이 될 겁니다. 언젠가. Тэгэхээр Бурхан царайлагддаг буюу ариун үндэстэн болсон биднэрт болохоор яаж гэхээр мэрэ ирээдүй те ирээдүй гэдэг зүйл тодорхой ингээ байж гэсэн байгаа гэсэн. 또 그의 소유가 된 백성이라고 그랬죠. За бас яасан гэхээр мөн юу гэсэн гэхээр түүний эзэмшлийн ард түмэн гэж хэлсэн. 어떻게 보면 네 번째로 우리는 누구 것이냐? За дөрөвд нь яг нь бол бид нар түүнийг хэний эзэмшлэх юм бэ гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 어떻게 보면 우리의 주인은 하나님이십니다. Яаж утсан бид нар ингээд те ах юм бол хамгийн нэгдүгürt нь бидний эзэн бол Бурхан, эзэн Бурхан. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 것이 되었다고 하면 우리는 무엇을 해야 될까요? Тэгвэл бид нар Бурханы эзэмшлэх юм бол бид нар юу гэж амьдрах ёстой вэ? 자, 하나님의 인도를 따라서 살아갈 의미가 주어진 사람. Тэгэхээр юу ингэнгүүт чинь нэгдүгээр бид нар болохоор чинь Бурханы эзэмшлэх. Учираас бид нар Бурханыхаа удирдлагыг дагаад явах ёстой. Тийм үүрэг биднээс байгаа. 그래서 사도 바울도 항상 자기의 서신 첫머리에 그렇게 고백을 했죠. За тэгэхээр Илч Паул гэсэн энэ талаар хэлж ирсэн тийм. 그 로마서부터 이렇게 쭉 말씀해 보면 빌레몬서까지 그 1장 1절에 항상 그렇게 말을 합니다. 예수 그리스도의 종 바울은 그런 표현을 써요. 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택장함을 입었으니 로마서 1장 1절은 그렇게 써 있어요. За тэгээ энэ дээр бас Паул юу гэж хэлж ирсэн гэхээр дандаа ялангуяа Ром номноос хавуулаад Филимон ном хүртэлх бүх агуулгуудыг ер нь харах юм бол Паул дандаа өөрийгөө ихэнд нь дандаа хэлж ирсэн гэж. За ялангуяа Ром 1:1 дээр юу гэж хэлсэн гэхээр 언제나 자기의 위치 уудагдсан гэж Паул Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагдсан би гэж ингэж хэлдэг гэсэн юм да. 자, 언제나 자기의 위치가 무엇인지 내가 누구인지에 대해서 사도 바울은 분명히 알고 있다는 것을 이렇게 예수 그리스도의 종 바울은 이런 메시지를 통해서 증거하고 있죠. Тэгээ ялангуяа юу гэсэн үг гэхээр Паул өөрийнхөө байр суурийг өөрийнхөө хэн бэ гэдгийг тодорхой мэдчихсэн гэдэг эндээс харж байна. Тэгээд тэр мэдчих явах тусаа яасан гэхээр дандаа цагтлуулганыхоо эхэнд нь тэрийг илэрхийлдэг байсан. 다 그렇습니다. 고린도전서 1장 1절에도 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스데네는 이렇게 표현하죠. За тэгээд нэгдүгээр Коринтыг харах гэсэн биш. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн элч байхаар дуудагдсан Паул би гэж ингэж хэлж. 또 에베소 1장 1절에도 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 뭐 에베소서나 빌립보서는 거의 같은 내용입니다. Эфес номонд ирсэн байж байгаа. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн элч болсон Паул би гэдэг ингэж хэлж байгаа. Дандаа Паул өөрийнхөө хэн бэ, өөрийнхөө байр суурийг бүгдийг мэдчихсэн гэж.
디모데전서 1장 1절에는 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 표현하죠. 구절을 구절이 뭐라고 무슨 디모데전서 1장 1절이요. окей Тимоти Джонсон. Нэгдүгээр Тимотиг харахад бас тэн дээр гарч байгаа. Нэгдүгээр Тимот 1:1-ийг бас харах юм бол бидний аврагч бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн элч болсон Паул би гэж ингэж хэлсэн. 그렇기 때문에 어떻게 보면 사도 바울이 자기가 그리스도의 소유가 된 하나님이 주인이시고 또 하나님이 인도하시는 대로 살아가야 될 사람이라고 하는 것을 분명히 고백했습니다. 그런 메시지를 통해서. За ингээ харах юм бол Паул юм болгонд юу гэхээр за би бол Христийг эзэмшлэх хүн юм аа. Тэг би бас энэ Христийн гэрчлэхээр ингээ гэрчлэгч юм аа. Би бас энэ Христийн одоо удирдлагын дагуу дуулууртай явахаар тогтоогдсон хүн юм аа гэдгийг мессеж захаа болгон дээр ингээ хэлж өгч ирсэн гэж. 그런가 하면 디모데전서 6장 11절에 보면 사도 바울이 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아 그런 표현을 썼죠. 디모데 전서 디모데전서 6장 11절이요. 6장 11절이요? 6장 11절. 11절. 네. 네. За одоо харах юм бол бас 1-р Тимот 6-гийн 11 дээрээс харах юм бол тэгсэн байгаа. Харин Бурхны хүн чи гэдэг ингээ хэлж байгаа. 자, 오직 너 하나님의 사람아 그렇게 할 때 우리가 энэ дээр 내 үсгэлээ. 사람이라고요? Энэ дээр үсгэлээрээ Бурхны хүн болсон чи гэж хэлж байгаа. Хөөе, Бурхны хүн болсон хүнээ гэж ингэж хэлж байгаа. 디모데에게 너 하나님의 사람아 할 때 너는 하나님의 백성이다. 또 하나님이 주인이시다. 하나님이 인도하는 대로 살아야 된다라고 하는 메시지가 그 명령 속에 담겨 있습니다. Энэ дээр ингэ хэлж байгаа. Ялангуяа 1-р Тимот 6-гийн 10 дээр харах юм бол Бурхны хүн болсон хүн хөөе хүнээ чи гэж ингэж Тимотед хэлсэн шалтгаан юу гэхээр энэ бол Бурхны хүн гэдэг нь чиний эзэн чинь Бурхан шүү. Тэ? Чи бол Бурхны удирдлагын дагуу амьдрах ёстой нэгэн шүү гэдэг ингэ хэлж өгч байгаа гэсэн. 어떻게 보면 성도의 이 주소가 성도가 받은 은혜의 주소가 바로 이런 모습들입니다. Тэгээ ингээ харах юм бол итгэгч гэдэг хүний одоо тодорхойлогч тэр одоо нэр томьёог харах юм бол ийм утгатай гэсэн. Та чи бол Бурхны хүн тийм. 우리의 신분이 바로 이거예요. бидний байр суурь энэ байна. 여러분 각자에게 한번 얘기해 보세요. 오직 아무개 하나님의 사람아 한번 해보세요. Та нараас өөртөө одоо 1-р Тимот 6-гийн 11 дээр байгаа шиг өөрлөг бас хэлж өгөөрэй. Бурхны хүн болсон одоо уган чи гэдэг ингээд та нараас өөртөө хэлж үзээрэй. 각자에게 한번 해보세요. 한번 얘기하면 한번 해보세요. өөртөө та нар мань хэлж өгөөрэй. хэлж үзээрэй. 오직 강성용 하나님의 사람아 나 이렇게 얘기한다면 여러분들은 뭐라고 표현해요? За Бурхны хүн болсон уган чи бол Бурхны хүн гэдгийг санах хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн ингээд та нар өөртөө бас хэлэх хэрэгтэй. 그의 소유된 백성이란 뜻입니다. Түүний би бол түүний одоо эзэмшил болсон хүн штэ гэдэг өөртөө хэлэх хэрэгтэй. 우리의 주인이 하나님이시고 이제 하나님의 사람으로서 어떻게 살아가야 된다고 하는 것을 어떻게 보면 명확하게 전달해주는 명칭이라고 볼 수 있겠죠. Бид нар бол бидний эзэн бол миний эзэн бол Бурхан. Тэгвэл Бурханы дагуу Бурханы одоо Бурхантай хамт алхах гэдэг би яаж амьдрах хэрэгтэй гэдэг ингээд өөрөөсөө өмнө асуугаад ярилцсан хэрэгтэй. 그래서 그 하나님의 사람은 이렇게 살아가야 된다라고 이야기합니다. 9장 저기 9절 하반절에 보면 За тэгвэл Бурханы хүн болсон та яаж амьдрах ёстой? Гэнгүүт 1-р Петр 2-ын 9-ийн сүүл хэсэг дээр байж. 자, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어서 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 이렇게 말씀했죠. Энэ дээр харах юм бол та нарыг харахугаас Бурхан өөрийнхөө гайхамшигт гэрлээрээ дуудсан. Тийм учраас түүнийг бүчрэхэг үйлдэлийг та нар тунхаглаж амьдрах ёстой гэсэн гэж. 자, 우리가 택하신 족속 왕 같은 제사장 거룩한 나라 그의 소유된 백성이 되었다고 하는 것은 무엇을 하려고
하나님은 우리를 통해서 무엇을 하시려고 하시느냐? 음. таныг 우리를, одоо 예, 네, таныг сонгоод таныг сонгогдсон усаа болгоод таныг хааны дахилж болгоод таныг ариун үндэст ингэж дуудаад таныг өөрийнхөө эзэмшлийг автомон болгосон бурхан таны тул юуны төлөө ингэсэн гэж бодож байна вэ? 자, 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 아름다운 덕을 선포하게 하신다. 다시 말하면 내가 받은 구원의 은혜, 내가 어떻게 구원을 받았나? 나는 자격이 안 되는데 하나님의 은혜로 구원을 받았다. 그것을 증거하게 하시려고, 선포하게 하시려고 우리를 이렇게 하나님의 백성으로 선택해 주었다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл таны ингэсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр таныг гэрчлээч, тунхаглаарай. Танаар гэрчлүүлэхийн тулд, танаар тунхаглуулахын тулд таныг ингэж сонгосон гэж. Би өөрийнхөө хүчээр ингэдэг юм биш ээ. Хүн өөрийнхөө хүчээр ийм авдаггүй маа. Харин бурхан надад тэр надад гайхамшигтай гэрлээ тусгаад намайг ингэж харанхуйс дуудсан юм ба гэдгийг таныг гэрчилж амьдраач, тунхаглаж амьдраач гэсэн үүднээс таныг одоо ийм болгосон гэж байгаа тийм. 그렇기 때문에 이 구절 말씀 아주 중요합니다. Нэр харах юм бол 9 дугаар ишлэл маш чухал болгоно тийм. 거기다 동글뱅이를 2개를 쳐야 돼요. 동글뱅이. 아주 중요해요. Та энэ одоо энэ 9 дугаар ишлэлийг тийм маш ингээд одоо тусгаалan бүр тэмдэглэж тавиарай. 여러분들이 약해질 때마다 그 말씀을 기억하세요. Та нар маань тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн байдлаар заримдаа хүчээ алддаг шүү дээ тийм. Тэр үе болохондоо энийг та уншаарай. 내 신분이 무엇이고 내 사명이 무엇인가가 거기 명확히 그 한 절 말씀 속에 다 들어 있습니다. Энэ нэг ганцхан ишлэл боловч таны яг хийн гэдэг нь тийм. Таны байр суурь ямар юм? Та юу хийх ёстой гэдэг бүгдээр энэ дээр анги агуулгдсан байж. 그렇게 해서 우리 자신이 이 땅에 살아가면서도 결코 약한 모습이 아니라 강한 모습으로 믿음의 모습으로 구별된 삶의 모습으로 승리하시길 바랍니다. Тэгэхээр та нар маань энийг сонсогдоод ч гэсэн харахтаа ямар нэгэн сул дорой байдал донд биш тийм харин хүчрэх байдал дотор итгэл хоёрын дотор хэд өгүүлээ. яалч ингээ амьдраарай гэж хүсэж байна. 1-р Хоёрын Петр 2:9. хоёр дор хэлэх юм уу? 1-р Петр 1-р Петр 2:9. 자, 여기 10절 말씀에 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 또 이렇게 말씀하죠. За цааш нь хэлээ 1-р Петр 2:10-ыг харах юм бол ингэж байгаа. Та нар урд нь арт түмэн биш байсан бол одоо Бурхны арт түмэн болжээ. Та нар өршөөлийг хүртээгүй байсан боловч одоо та нар өршөөлийг хүртжээ гэсэн. 그러면 사도 베드로가 반복적으로 깨우쳐주는 성도의 본질적인 모습을 이야기한 겁니다. Энд дээр харах юм бол Илч Петр те давтамжтайгаар хүмүүстийг ойлгуулах гэж хичээж байна те. Давтамжтайгаар ингээд мессеж өгч байна. 저와 여러분들도 마찬가지죠. 우리가 전에는 백성이 아니었습니다. Биднээс тэр ч залгаа авахгүй энэ үгийг бас биднээс бас хэлж байгаа тийм. Та бас урд нь Бурхны ард түмэн биш байсан баг. 나는 옛날에 어렸을 때 어머니가 절에 다녔습니다. 어머니가. Тэгээ пастрын хувьд ч гэсэндээ өмнө одоо ээж нь юунд хит рүү явдаг гэсэн. 여러분들도 그랬을 거 아니에요. Та нар ч гэсэн бид нар ч гэсэн бас ялгаа авахгүй тийм байсан баг. Тэгээ урд нь өөр одоо зүйл өөр шинтэй. 그런데 이제 몽골에 가서 보니까 몽골은 조금 자연신을 또 믿더구만. 자연신. Тэгээ Монголыг харах юм бол ялангуяа манайхан ч боловч байгаль дэлхий гэдэг зүйл рүү илүү яадаг тийм. 뭐 샤머니즘도 믿고. Тэгээ ялангуяа нөгөө бөөмөргөл гэх ингээд бас итгэх нь амархан байдаг. 그래서 뭐 하늘, 땅, 뭐 바람, 돌, 나무 그런 것을 신으로 섬기는 모습을 제가 봤습니다. Тэгээ ялангуяа монголчууд байгаль дэлхийтэй холбоотой зүйлийг шүтлэгтэй. Тэгээ одоо тэнгэр, чулуу, одоо газар гэх мэтчил мод гэх мэтчил салхи. 어디 이렇게 좀 가다 보면 이렇게 돌멩이 세워가지고 막 이렇게 그 뭐 파란 줄 뭐 이렇게 그냥 뭐 이렇게 잔뜩 묶어놓은 거 봤지요. Та нар ч бид нар хэдүүлээ ч зөндөө хардаг тийм хөдөө явах болоод энэ тэнд ингээд чулуун дээр ч юм хатаг уяа тавьсан байдаг. 정확한 의미가 뭡니까 그게? Тэгвэл тэднэрийн гол одоо утга учир нь юу гэж бодож байна? Юу гэдэг юм болоо? 정확한 의미가 뭐죠?
Тэдгээр утга учир нь юу вэ? Яг тодорхойлт утга учир нь. 그 어떤 신을 믿는 거예요? Хүмүүс түл яг түл тэдгээр тэгж хийснээр тэд нэр яг ямар бурханд итгэдэг гэсэн юм болов? 네. 자, 그거에 구원하고 무슨 상관이 있어요? 모хон сүнслэг А? мохон сүнслэг хэлээ дээ. Аа. 그래. тий мухарсдаг тий. 그 무신앙은 아니겠지만 그러면 안 될 것 같은 그런 의미로 두려움에 공포스러운 그런 마음으로 네, 그런 것들을 이렇게 계속 묶어놓는 것 같다고. 그래요. 자, 여러분들 뭐 지금도 그렇습니까? Тэгвэл одоо бид нэр тэгвэл одоо ч гэсэн та нар маань яг тэрэн дээр ингээд тэрнтэй хамааралтай амьдарч байна уу? Хажуугаар нь явахдаа эвгүй оргоод ч юм уу? 어디 Явхад 대답해 지나갈 때도 보세요. 약간 이렇게 이런 식으로 하고 옛날 것처럼 절하고. 예수 믿는 사람은 그거하고는 비교가 안 되는 삶을 살고 있죠. Тэгээ ер нь бол одоо харах юм бол Христ итгэдэг хүмүүс харах юм бол тэр зүйлсүүдээс ингээд бүр ангид те харьцуулшгүйгээр ингээд чухал амьдралаар амьдардаг хүмүүс амьдардаг болсон байна. 그건 참신앙이 아니죠. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл биднэрт жинхэнэ одоо сүсэг итгэл гэдэг зүйл байна. 무속신앙이나 샤머니즘이 과거에 우리에게 많이 있었지 않습니까? Хуучин одоо юу гэдгийг мухар сүсэг гэдэг зүйл эсвэл бөөм бодлого гэдэг зүйл хүмүүст урд нь байсан. 그런데 하나님 우리를 선택해 줘서 우리가 이제는 하나님의 백성이 되었고, 과거에는 지옥 갈 수밖에 없는 풍요를 얻지 못하는 사람이었는데, 이제는 예수 그리스도를 믿어서 풍요를 얻은 사람이 되었다. Тэгээ бид нар ч гэсэн ялгаа авахгүй урд нь ялгаа авахгүй бол тий одоо мухар сүсэг гэдэг зүйлээр эсвэл тий бөөм мөрөглөөр ингээм амьдарч исэн байж болно. Гэтэ бид нарыг бурхан яасан гэхээр таныг өөрлөгөө дуудсан байж байгаа тийм ээ. Өөрийнхөө авралаар ингээ хүлээж авсан байж. 그 Эдгээр 베드로는 урд 이런 메시지를 통해서 뭘 깨닫게 하냐면, 참 그들에게 그들이 받은 그 은혜의 가치가 얼마나 큰가를 깨우쳐 주는 거예요. Тэгэхээр Илч Петр энийг дахин хэлж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр ялангуяа тухайн хүмүүс таны авч байгаа, таны одоо дуудаж байгаа тэр нэр, таны авсан тэр нэрүүлсэл гэдэг чинь хичнээн нандин чухал вэ гэдгийг ингээ ойлгуулах гэдэг хичээж байгаа гэсэн. 그런 은혜의 가치를 깨닫는 사람은 세상에서 고난이 있고 어려움이 있어도 그걸 감당할 수 있는 능력이 생기는 겁니다. Тэгээ энийг хичнээн чухал, хичнээн нандин гэдгийг ойлгодог хүмүүс, ойлгосон хүн яадаг гэхээр энэ дэлхий дээр амьдрахдаа юу ч туулж исэн байсан тэр хүн ингээ жанжин шугам алддаггүй. 이게 굉장히 중요한 모습이에요. Маш чухал ингээ мессеж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 세상을 살아가면서 때로는 힘들고 어려운 일도 경험할 수 있고요. 때로는 지치고 약한 모습이 우리에게도 찾아올 수 있습니다. Магадгүй бид нар нөгөө маргаашаа мэдэхгүй гэдэг шүү тий. Танд магадгүй дараа одоо юу гэдэг хэцүү үеуд ч юм уу тий. Ядарч сулдах үеуд, хүч алдах үеуд, унах үеуд гарч ирэх магадлалтай. 그럴 때 여러분들이 이 말씀을 좀 잘 기억해야 됩니다. Гэтэ тэр үед та яах вэ гэхээр энэ одоо 9 10 дахь эшлэлүүдийг сайн ингээ санаарай. 자, 우리가 받은 은혜의 가치가 얼마나 큰가를 기억해야 됩니다. Өөрөөр хэлбэл юу хэлж байлаа таны авсан тэр нэгүүлсэл гэдэг зүйл харьцуулшгүй ямар том нандин бэ гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 이것이 굉장히 중요한 메시지예요. Энэ маш ингээ чухал одоо агуулга хэлбэл ярьлаа. 우리가 이 땅에 살아가면서 사도 베드로가 이렇게 재차 이렇게 당부하는 이 메시지 속에서 자, 우리의 신분, 우리의 본질이 자, 이렇게 귀하고 가치 있구나라는 것을 잊어버리지 말아야 됩니다. Бид нэр энэ Илч Петрийн дамжуулж байгаа энэ мессежийг дамжуулаад тий таны байр суурь таны одоо хэн бэ гэдэг чинь тий ямар чухал вэ гэдгийг та эндээс ингээд үргэлж санаарай. 자, 여기 11절 말씀에 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제하라 이렇게 말씀합니다. Тэгээ цааш нь 2-1 Петр 2:11-ийг харах юм бол цаашаа ингэсэн. Хайртуудаа сэтгэлийн чинь эсрэг дайддаг мах бодийн хүсэл тачаалуудыг цээрлэхийг цагаач ба түр сууршигч болсон та нараас би гуйаа гэж хэлсэн.
자, 우리의 주소가 바뀌었으니까 우리는 어떻게 구체적으로 살아가야 될 것인가를 또 반복적으로 이야기합니다. Тэгээ одоо энэ дээр харах юм бол бид нар ер нь яаж амьдрах хэрэгтэй гэдэг тал дээр дахиад ингэ давтан хэлж өчнө хэлж Петр. 자, 먼저 거류민과 나그네 같은 너희를 권한다. 그렇게 말씀했지? 11절 үгсэний. 그렇죠. 11절 말씀. За энэ дээр харах юм бол юу гэсэглээрээ эхний одоо юу гэхээр та нараас гуйж байна. Цагаач болон төр сууршигч шиг амьдарч байгаа чамаас би гуйя гэж хэлж. 자, 거류민이라는 것은 어떻게 보면 임시로 거주하는 사람을 얘기하죠. За энэ дээр цагаач гэдэг чинь нөгөө нэг суугал иргэн биш тийм ээ. Төр сууж байгаа иргэнийг цагаач иргэн гэдэг тийм. 나그네도 마찬가지입니다. За бас төр суугч буюу одоо хэрэг хэсэгч гэдэг чинь бас ялгаа авах төр суугчтэй тийм. 현재 있는 곳이 자기 집이 아니라 떠돌아다니는 삶을 나그네라고 해요. Тэгээд төр суугч гэдэг чинь бас болохоор зүгээр ингээд одоо баян хийж тийш хөдөлж яадаг тийм. Нэг дороо удаан тогтнодог ийм хүмүүс үү? 우리 모든 그리스도인은 이 땅에서 거류민과 나그네입니다. Тэгээд биднээс гэсэн ялгаа авахгүй энэ дэлхийд таач гэсэндээ тийм цагаач нөгөө талаараас төр суугч гэдгийг санах хэрэгтэй. 히브리서 11장에 있는 것처럼 우리의 본향은 하늘나라에 있기 때문에 그런 겁니다. Еврей 7 дугаар бүлэг дээр байгаа тийм бидний нутаг бол Тэнгэрийн хаанчлал гэж хэлсэн. 자, 이제 우리가 우리의 어떻게 보면 삶을 어떻게 살아갈 것이냐, 그 이유가 무엇인가 하는 것을 11절, 12절에서 얘기하는 거예요. За арах юм бол тэгэхээр одоо 1-р Петр 2-ын 11 12-ыг харах юм бол бид нэр яаж амьдрах талаар дахиад ингэ сануулж өгч байна. 자, 영혼을 거슬려 싸우는 내 정욕을 제어하라고 그랬습니다. Таныг өгсөн гэхээр за төр сууршигч шиг амьдарч байгаа чи таны сэтгэлийн чинь эсрэг дайддаг махан биеийнхээ одоо махан биетэй яагаад гэсэн бэ? Битгий дийлдэж гэж ингэж тийм. 자, 이 말씀은 뭐냐면 육체 어떻게 보면 우리가 중생한 영의 인도를 따라서 또 하나님의 인도를 따라서 살아가야 되는데 그 하나님의 인도를 따라가지 못하도록 하는 그 육체의 부패성과 싸워서 이기라고 하는 메시지입니다. Энэ юу гэсэн үг гэхээр одоо нэг талаар харах юм бол дахин төрсөн хүн яастай гэсэн чинь түрүүдээс дахин төрсөн хүн бол гэм үлдэхгүй амьдардаг гэсэн. Бас дахин төрсөн хүн ариун сүнсний удирдлагаар явж амьдрах хэрэгтэй талаар хэлсэн гэтэл нөгөө талдаа хүн бодлохоор бидний нэг талаараа дахин төрсөн сүнстэй авралаар авсан сүнстэй болсон нөгөө талаараа махботтой тийм ээ гэтэл хүн яах гэхээр та сүнсээрээ яваад махботынхоо хүслүүдийг дийлээд заавал яалах хэрэгтэй гэж хэлж байна. 아까 로마서 8장에 있는 것처럼 우리의 영혼은 끝없이 하나님의 인도를 따라가기를 소망해요. Бидний сүнс болохоор чинь зогсоо цаг бурхан юу хүсэж байгаа бол бурханы дагах юмсан гэж хүсдэг. 그런데 우리의 부패성은 어떻습니까? Гэтэл бидний нөгөө бие махбодын хувьд ямар гэдэг вэ? 끊임없이 하나님을 떠나가려고 하고 부정하려고 하고 그런 모습들을 보이고 있죠. Бидний махбод харин эсрэгээрээ тийм дагаж ямааргүй, дуул дуртай баймааргүй, тийм нөгөө тийш ямаар, тийм ийм байдлуудыг дандаа гаргадаг. 그런 육체의 정욕을 제어해야 됩니다. Гэтэ бид нар харин яг тэгэхээр тэрийг ингээд ялах хэрэгтэй гэж хэлж байна. Ялан дийлэх хэрэгтэй. 그래서 아까 갈라디아 5장 16절에 17절에 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니할 것이다. 그렇게 말씀했죠. Одоо Галат номны 5-ын 16 17 гарах юм тэр нэр хэлсэн тий. Та нар сүнсээ дагаа. Тэгэх юм бол махбодын хүслүүд тэрэнд ингээд аяндад ялагддаг юм аа гэж хэлж байна. 자, 우리의 본질이 무엇인가를 알고 이제 우리의 삶의 방향이 정해졌습니다. 왜 그렇게 살아야 되는지 12절에 그 이유에 대해서도 말씀해 놓고 있습니다. За бид нар харах юм бол эхний тий таны мөн чанар юу вэ? Таны байр суурь хэн бэ гэдэг хэлсэн тий та бас сая яаж амьдрах хэрэгтэй гэсэн сүнсээ дагаад амьдраа гэсэн. Тэгэхээр бол 1-р Петр 2-ын 12 дээр яагаад тэгэх хэрэгтэй талаар гарч байгаа гэж. 우리가 세상에 살면서 육체의 정욕을 제어하는 삶을 왜 살아야 될까? 자, 10절에 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 하죠. 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에
하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 그렇게 말씀을 했어요. За тэгэнгүүт та яагаад тэгвэл сүнсийг дагаж амьдраад тий ингэх ёстой вэ гэхэлэр 12 дээр хариулт нээж байна. 12 дээр ингэсэн. Харийнхын дунд бие зөв авч яв. Ингэснээр тэд та нарыг муу муухайг үйлдэгчэд хэмээн гүтгэвч сайн үйлсийг нь олж харнаа. Тэгээд түүний ирэх өдөр Бурхныг алдаршуулах болно гэж хэлж байна. 아멘. 자, 우리 예수 믿는 사람들을 비방하는 사람들이 뭐라고 비방해요? 악행한다고 비방하는 사람들로 하여금 사실은 그 입을 막으려는 것이 목적입니다. Бидний хүмүүс ягалаар бузар мөг үйлдэгчдгээд гүтгэж багддаг тий гүтгэж болно. Гэтэ бид нар тэгвэл тэрнийх нь эсрэг тэрийг ингээд одоо нотлохгүйгээр тий байхын тулд өөрсдөө зөвийг үйлдэх хэрэгтэй гэж хэлж байна. 우리가 육체의 정욕을 제어하고 우리가 선한 모습으로 살아가면 우리를 비방하는 사람들이 언젠가 자기들이 말한 것이 잘못됐구나 인정할 수밖에 없는, 오히려 우리의 선한 모습이 비방하는 자들로 하여금 하나님께 영광을 드러낼 수 있는 그런 메시지가 되기 때문에 그런 겁니다. Магадгүй биднийг одоо энэ буруу одоо гүтгэж хүмүүс зөндөө гарч ирнэ. Гэтэ тэр болгон дээр та тэрний эсрэг тэрний хүмүүсийг тэр би хаялаагүй юу гэдэг хэлүүлэхгүй тулд бид нар махбодтой тэмцэлдэх хэрэгтэй. Харин тэмцэлдэд ирэхэд цаг нь болох үед яг үл хүмүүс хүлээн зөвшөөрнө гэж. Би буруу бодож ирсэн юм байна шүү. Тэд нар өөрсдөө хүлээн зөвшөөрнө. Тэгээ зогсохгүй чиний зөв үйлдэлээс дамжуулаад хүмүүст харахтаа бурханд алдрыг өргөнө гэж хэлсэн. 그래서 우리가 세상에 살아갈 때 때로는 억울한 일을 만나도 우리가 그리스도인으로서 바른 모습을 보여주고 그런 삶의 자체를 남겨주면 언젠가 우리를 비방하는 자들이 굴복하게 될 날이 옵니다. Тэгээ мэдээч хэрэг биднэрт магадгүй би үлдээгүй адил хүмүүсээр бүтгэлээд ах тэр тодорхой хэмжээний гомдлох тий одоо тийм гомдолтой ийм сэтгэлч төрж болно. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэн бид нэр яах ёстой гэхээр зөв төрхийг үзүүлэхэд л амьдрах хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리의 삶의 모든 모습 속에서 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 알고 그 하나님 앞에서 살아가도록 힘을 다해야 돼. Тийм учраас бид нэр амьдралын ямар ч нөхцөл байдал та байж болох юм. Гэхдээ бурхан тантай хамт байгаа, бурхан тантай хамт үлдэж байгаа гэдгийг та санах хэрэгтэй. 여러분들이 한번 생각해야 될 것은 뭐냐면 누가 나를 이렇게 저렇게 판단하는 것이 중요한 것이 아닙니다. Таны санах ёстой чухал зүйл нь юу гэхээр тэр намайг инглээ, энэ намайг инглээ гэдгийг санах биш. Тэрэн дээр анхаарах биш. 내가 구원받은 사람으로서 어떤 모습을 보여주느냐, 그것이 첫 번째 중요하고요. Тэгэхээр харин эсрэгээр та анхаарах ёстой зүйл нь би тэр хүнийг бодох юм би тодорхой хэмжээ итгэл авсан хүний хувьд энэ хүнд би ямар дүр төрхийг харуулах ёстой вэ гэдгийг эхлээд бодох хэрэгтэй. 두 번째로는 내 삶의 자체를 하나님이 다 아시기 때문에 하나님이 아시고 모든 것을 해결해 주실 것이라고 하는 믿음을 가지고 살아가는 게 중요합니다. Хоёрдугаарт нь болохоор таны амьдралын хэв маяг, амьдралын үйлдэж байгаа бүх зүйлүүдийг эзэн бурхан мэдж байгаа гэдгийг санахтаа бурхан одоо харж байгаа юм чинь тэгээ надад тодорхой юм дахиад заавал үнийг хариулж өгөх гэдэг та бодох хэрэгтэй. 내가 하나님께 바로 살아가는 것, 그 일을 통해 언젠가 비방하는 자들로 하여금 그 비방이 아무것도 아니고 오히려 자신을 부끄럽게 만들 수 있다고 하는 것을 깨닫게 하는 것이 중요한 거예요. Тэгэнгүүт дараад нь яг бол магадгүй таны хүмүүс ятгах нь өвтгөн. Гэтэ энэ бүтгэлэг гэдэг зүйл чинь эцэстээ таныг яг одоо танд авж байгаа ичхүр ерөөсөө биш. Харин тэр дараад нь загаад тэр хүн өөрсдөө таны үйлдэлээр дамжуулаад өөрийнхөө буруу хийжсэн гэдгийг ойлгох боломжтой гэдгийг харах хэрэгтэй. 그렇기 때문에 오늘 우리가 하나님의 은혜로 귀한 직분을 받았습니다. 또 귀한 우리의 신분을 우리가 가지고 있습니다. Өнөөдөр хэдлээ харах юм бол та би бүгдээрээ эзэн бурхны нандин тэр жирүүлийн дагуу нэгүүлсээр авралыг авсан гэдгийг саналаа тий. 그 신분을 가지고 어떻게 보면 이 세상에서 우리가 어떤 모습을 가지고 살아가야 될 것인가 한번 돌아봐야 됩니다. Тэгээ бид нэр харин энэ миний байр сууриа би хадгалаад энэ дэлхий дээр ямар дүр төрхөөр яаж амьдрах ёстой гэдгийг ингээд дахиад саналаа. 자, 결과적으로 베드로는 소아시아의 로마의 핍박으로 인해서 고난을 당하는 사람들에게 세상은 너희에게 고난을 주지만
너희는 그래도 그리스도인으로서 하나님 앞에 살면 언젠가 그들이 굴복하게 될 것이라고 하는 메시지를 이 말씀을 통해 던져주는 거예요. За одоо харах юм хэлээ юу бага аздагаа итгэгч нар тий зовлонгоор дамжуулаад хичнээн хэцүү байгаа боловч Петр үсгэлээр хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн гэхдээ чи хайгуу дээр одоо илүү тий шагналыг авсан санаад тий Христ итгэгч хүүхийн хувьд ямар дүр төрхийг хүмүүст харуулах ёстой вэ гэдгийг ингээд сануулж өгч. 자, 여러분의 삶의 자취에서도 그러한 역사가 나타나기를 소망합니다. Тэгээд таны бас амьдралын хэв маягаас ч гэсэндээ эзэн бурханд алдрыг өргөх үйлслүүд хүмүүс харагдах болтугай гэж өрөөж байна. Амен. 여기까지 하도록 하겠습니다. Өнөөдөр өглөөгчл энэ хүртэл хийгээд дуусгая. 자, 남들만 기도하세요. Амжилтмагч та залбирч өгөөрэй. Амжилтмагч микрофон одоо нэгээрэй за. 자, 남들만 기도하세요. Доод хэсгээр микрофоных нь хэсгээр та яч дараад микрофоноо нэгж тэгж залбирч. 자, 거기 음성으로 잠깐 끌어오세요. Халелуя. Гайхалтай хайрын бурхан минь танд баярлалаа. Тэд энэ цагийн төлөө талархаж байна. Эзэн минь тэд итгэж хүмүүсийн хэв маяг хэрхэн амьдрах талаар өнөөдөр бидэнд бас үг сургаал айлдсанд баярлалаа. Тэд бас зааж байгаа багш орчуулж байгаа орчуулагчийнхаа төлөө талархаж байна. Сонсож байгаа оюутнуудынхаа төлөө ч гэсэн талархаж байна. Эзэн минь бид нарыг сурахын үе таалга замыг нээж өгч биднээр дамжуулан та бас хаанчлалын ажлыг энэ авралаа хүмүүс рүү хийхин тулд илгээх учраас би таньда баярлалаа. Тэгэд энэ хичээлийн явцад олон зүйлийг сурч мэдэх боломж ойлгож ухаарахын цагууд байх болтугай гэж би зайлдуулж байна. Хүн болгон дээр ариун сүнсний хүч чадал, удирдам, чиглүүлэг үргэлж байх болтугай. Бүгдийг танд даатгаж таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр гуйн даатхан залбирч байна. 아멘. Амен. Түрхэнд 감사합니다. 오후 시간에도 제가 강의하고요. 또 다음 주 목요일 날도 오전 오후 제가 다 강의하니까 그렇게 알고 계세요. Дараагийн цагт бас пастор орох юм байна те. Хан пастор орно. Дараагийн 7 хоногийн 4 өдөр бас өдөөс өмнө өдөөс хойш 2 цагт хоёуланд нь хан пастор хичээл орно шүү гэж. Өдөөс хойш хэлээ үзснэ бид тэр. энэ байх болчихлоо. Таны микрофон сонсож байна. Энэ дээр дарахтаа лалтаа байна. 오후에 보겠습니다. 오후에. За өдөөс хойш уулзах гэдэг те. За баяртай. Яа ч та хараалаа.